0534 050 199. Hello, good morning. Good morning. Me patch for saying. But your friend baby. Casa free. Casa miasi. Miasi baby. You say na mi so mi mobo. Me baba kopa me hwe me ba. Me page mama me ba. Na me adu mi tin kofo so me bra me afi me be so ye. Ya re say na me say. O ka me ba na kuma. Obi bia o titi be ya be mi nyedwe bi o so ye na kopo wu ni mobo mi say na mi. Senya member ye na me ye me force ye me senya me say oh ye mobo me na so the Enquiries award che me de ya me ase e ma me ni me busie ni na me papa busie ma me busie me de ya me ase ma se da ni nua no ni na me de ya me ase e ma bu bra kobra we no womba e di kojo ko fi me senya me Enquiries award ma buda. Midanya sema president Mahama ne ma. Midanya sema dobro ni ma. Ya mi hu bibia mobo na ade panchi obia na ade chia ya dana se wa dum ni ti amen. Amen. Amena wasu mama na kamito. Yesu na jisti anintam. Odima betu baby ama. 0593406565 0534 050199 yeah then yanko pass ya do pay Anidaso Wɔhɔ Obia sit down kwa. Hello, good morning. Bra. Yes sir, sa kwade anope wapom to say Bra me ho ye pa na wo so e nyame adom me ho ye pa ye na nyame ase ahun bra se de ye no crap yo mi da nyame ase e ma sorry fo nyina mi da nyame ase ma me fie fo nyina mi da nyame ase ma DLFM fo nyina mi da nyame ase ma college fo nyina amen me that say joining you live on Facebook ko ba share link no na fe fufuro bin so entumi hwe be Madam Sarah Pamford of the Bank of Ghana na pay what Nyankopon sep. Auntie Sarah. So what Nyankopon sep papa. Mana busua abre nyina what ne kwasande ne ba. Kase papa what was say. Good morning. Good morning. Me ba che for say. Femi Sola. Ana pay ne Nyankopon say. DJ Hitman ano pay da ba wan ti asema o kan die. Yo, no na me di chemi mba o so mo de bi o mo mbro mo ati manipa. Found any penny and penny and I it was. But DJ Hitman me danya me asi be mami ankasa ma brabo. Because we never me birthday. Wow. In there me birthday. Friday super pepe. Me danya me asi kesie de wa ya mami. So still our mami second chance. Let me find stra. Everybody me da wasi. Papa Yesu me da wasi. Me da wasi mami ma brabo. Almost kun ko ma disia. Me da wasi mami je mami man. Every DJ Hitman. Everybody me da wasi. I want to say something. Amen. Anya rade na be mu a kamna you too my and you too mob. Beautiful song coming from Mavis Asante. Ow. Hello, good morning. Good morning, Hitman. Me ba che for say. Femi Dora and Kasafi Christian Village. Dora na pay ye na Nyankopon say. Dora dia si Hitman nyame nhra pa na na afema o de bai, right? Na ma nyame nhra no ma wa de bia. No kan kwansha afema de bia nyame nhra baba. Amen, me that say. 106.9. Good morning. Irame Joso. Me pacho me Ravens and pay wapom to say. Nyame adom na wo so e. Nyame adom me hu ye papa ye na nyame ase. The radius se kwa ma de pa cheme.
Hitman program amoyenti amama bepe mo asem nyame onhyira mo na ontre mo siem amen na Ghana ni bia ko nkotodwe animu a ye mompai mo oman no right my drew there be na me hwe bonia ekoso a me was 65 years ya breso na ntise inne obi wo ni nua sekan a onhwe obi twa ni nua sekan a na odi ade eku ni nua onhwe na uwo maimu na so manu munjua ya na ehu ebinim tumeka se Ghana enye yeda Ghana ebeye onyame nim ne enti odi yembedua o man Ghana osi ye moja toada ye na yem no nim yen nti yem bompai ema o man bebi anti magi Obia metia no mi ramu ni ya menye adwuma nyankopon ka ho rivers live on Facebook, live on YouTube, I don't pay. Hello, good morning. Morning, Hitman. Be patch your frost saying. Ma Cassandra, new. Ma Cassandra, no pay and then Yanko say, I said that. Oh, yeah, the radiasio, Hitman, I may show what's it, and we're foot to a with the Maya wine. And thought it be a ever sorry, nay, a rap, when answer your cheer was someone with the banner, nay, a nyara teacher, Yanko Point Shroud. Yankopon koswa no onsra adofo nyina mo pressure fans of DM me da nyame ase e wo Messi ho abrabom ododo bia abrabo kofi madamon city ani ohima gloria ani yema yesista ba ko a oyare ye akosua cha kofodua Yankopon shraw mebusie nyina de radiase e wo ne wa yamaye it's on the nyame nya adwuma Yankopon enka won so good morning. Hello, Debbie. Hans in the I say good morning, Hitman. I thank God for my life today. And that's of my family watching you live inside Atomic Hotel. That's so man. We'll do message what you are no pay no. Hello, good morning. Good morning. Me patch me who you from saying. With the area mama pram. I no pay you in Yankupan area. And I pay me the Yankupan super. They be a Michelle evangelist. As I say me a bit to me, also I say Brazil me winning to know. Shia busum me free. And no pay me Yankupon on shroud. Amen. Non trawashi me. Amen. Papa, and no pay me the Yankupon. Any evangelist Casunte will see a dear one. Yankupon shramu. Non Yamukasia and no pay dear Mitiemu. Send beya menye bibi dia bom aboso ano anope Nyankopon nhira na mo kwesi ada no bra betrae e wa ya sorry mo Mati beba me da say good morning Hitman. Yes sir, what's the anope bibi aboko there Nyame adom also I nyame adom me hu ye pa ye na nyame ase Hitman we das na mo tu fu Nyankopon afobro nyine therefore nyine bambo nyine Nyankopon le tu so kire obon no se Nyankopon no e na no pa ye da na se e se akukura hwe ase nyina no odi enfom so ne e bone ache yen bi ne mama tena odobroni na memo no ho ban o me nkwara no ani nyame enka yen ne on fa ilu ba bi e petse ko amen Wasti good morning good morning me pa che fro say from Esiedu Temakasino Tazi rank Esiedu anope ye na Nyankopon ase yo me da nyame ase eno no pese wa boy ho ban ma boni bi antie yen drivers nyina yen hye mu wa ha wa casino ha boni bi antie ente da kwamra ye da wase ne de me ma nyina hye wonsa o bo ho ban ma yen ye da wase nyame nti amen Nyankopon bo won ho ban 40 minutes after 6 a.m. here. Yeah, then Yankopon said. Ishmael Mengel said up here what then Yankopon said. I really thank God for my life today. Nakitenati was what then Yankopon said. I thank God for my life. Janet said what's what then Yankopon said. Say what said wolf in the moon. It's a beautiful Friday. And also my soul day. Amen and amen. Hello, good morning. Too bad.
Asante Emmanuel Sweden Yankopasi. Good morning, Hitman. I thank God for my life today. Today is Friday. Watching you live from Accra Medical Center. Sweden Yankopasi, Papa. Hello, good morning. Good morning. Me ba your friend saying. I said, Lizzie and Pay Yankopasi. The radiation, send a day, or my own hands. I ain't can a day. Then I say, Yami, I don't know, my mother. Wow. The radiation. Many million about our 23 SZ. The pen I began, no such I happy birthday. Right. You. Amen. Yeah, that's it. Good morning. Good morning. Me ba your friend saying. Pacho me di also for prince. Also for no pay Yankopasi. Me dan Yami ase ma me busua. Memba ene me yore. Me sanso dan Yami ase ma me suffer pain Bishop Abraham Kujo for Christ for the Old Ministry. Na Bishop in Port of Faith. Na All Nation Fire Ministry. A sorrowful na Obia Yami ase ma mokora and hello. Too bad. Then I pay what I thank God for my life today. That of my family. Whoever calls me, you know, and pay your facility. 059340 6565 0534 050 199. This is what the Yankopon said. That's what you come one in a bush. I will send up here. Rather, what I said. Hitman, good morning here from Kofi Blade. The Yankopon said. That's what you come on. What you did me more for Sania. Because a papa here was said. I was ever finding out call on fast. I am fancy. Hello, good morning. Hello, Debbie. But Jesus rescued me and he saved my life. Oh, me wama sabwa. I said I am poor. Ever find out caller. Hello, good morning. Good morning. Me patch your frost say. Me patch me di Vivian. Mami ti wa no pay. And the pay ye den am yase e ma ye kra. And next year me so dey. And the pay me den am yase e ma me ba. Me den am yase e ma o man Ghana. Me den am yase e ma Lumba station. Me den am yase e ma Ben's friend bi your friend Adia say that Otowachi or committee for tema. You. You, yeah, that's it. Good morning. Good morning, Hitman. Kovima. Nothing, Pacho Vivia Bokodi. Boko, you're Yankopon say. Hitman, the Danyamiasi, Emma Onkwan, anyway, the start Danyamiasi, Emma DLFM workers for BBR or Obia, Enquiries in a Busian, the Danyamiasi, Emma Yamami, Odobroni, any Enqualane, any Busiano. The Sadayamiasi, Emma, my grandma, Madame Janet, Oforua, the Dayamiasi, Emma, Mark Cassandra, Binkwa, and Nebusian. The Sadayamiasi, Emma, DLFM, Callers Association, executives, any members for Amunkwa, any Omobusian. The Sadayamiasi, Emma, precious fans of DL, executives, any members for Amunkwa, any Omobusian, Hitman, and they, if you are the last Friday of November. It might be on Friday, next week, December. It might do the sounding of me, Juma. Yankopon and cat one so home and a pay busia. Aha, anasida, you did yen to me, and fa ko be a beam. Yankopon won't tear Nasida Nafi 1 year Yakuma Swadi Yina, and for my 46 minutes after 6 a.m. here, and still the breakfast show. I did a swore a humobia.
DLFM 106.9. Shema
me body bebre bene ma diswadi. How high crown of a chimewa. More minutes to hit top of the hour 7. And it's still your breakfast show. Anidaso Wɔhɔ Obia. A weekend in our area. Ghana's longest 7, First Lady. Nana graduate Hitman Rollers. Na yene baso. Stage funeral for Ghana's longest 7, First Lady. Nana graduate Hitman Rollers. It's been held at the Black Star Square in Accra. Dignitaries and mourners across the country are expected to pay their last respect to former First Lady Nana Kunadu Hitman Rollers. And you're free now. Watching out. I request you that. I stage funeral. Ghana's longest 7, First Lady. And I'm going to do Hitman Rollers. And I'll pay a baby won't come out. Now reporting the games that Ghana's gold export hit 5.4 billion in the third quarter of 2025. Bank of Ghana for that can say yeah. According to Ghana Air's Commission, and the year 2024, we part 19,290 and the year is. And I want Ace in 2024, I year 12,814. We should be very, very careful. Let me know who you are. All the top stories, major stories making headlines on the national dailies. What can tell us when you know paid? And Shraba could just be at the back. But I remember members as I went to me and no museo. No museo, but Madia saw Ben Museo. And then Shubiana was a one of Musiana for one of Lumba in supernatural mineral water. Lumba in supernatural mineral water. Expiring every fall. Just get a grab. Maybe be a woody, a put to be a water. We can the program be a way, you know. And of 4 bar. Several Lumba in supernatural mineral water. There was such in your bottle. And your fan video Mokama pa. Lumba in supernatural mineral water. Penny for nothing wants to baby. I will be out of the supply will be 0555 274757 0555 274757 Lumba in supernatural mineral water. It's pure in every form. Just got a grip. Ansan Kabi. I
live on Facebook. About share link now for Binso. So to me, baby. And for me, and the word one birthday, your mama. Happy birthday. Happy birthday and come out, Eric Denchi. I know your birthday. Happy birthday and come from out. Happy birthday and come out, Vera. I see you do from Paul. It's your birthday today. Happy birthday. Going out to you, Vera. I see you do from Paul. Happy birthday and come out, Franco saying. I know your birthday. Happy birthday and come from out, Frank. Sika the Christ. I know your birthday. Happy birthday and come from out. Bless that Kosia Kumsen. I know your birthday. Happy birthday and come out, Kosia. Dorcas or Paribia McDennis. I know about the happy birthday and confirm out. And I thought maybe I would do better than that. Happy birthday and confirm out. I'm just sure about what you be better than I said. I feel cool and all the top stories, all the major stories, making headlines in the national dailies, online portals. Nina, Kratani Nina Bedwana page. From the Daily Graphic, Daily Statesman, Daily Dispatch, Chronicle, Hawk Newspaper, and Kratani in our bedroom page. And then some neighbor. Penyango Pombi and Panfamaya. Anidaso Wɔhɔ, yeah.
on Simon and a pump for. What you saying, you know, is our best mission. I look down, you're meeting Munti. I'm a soul. Yeah, baby, mommy, what you saying, you know, is our best mission. I just you're meeting Munti. I'm a soul. Yeah, baby, mommy, yeah. Yeah, baby, mommy, yeah, baby, mommy, soon, yeah, baby, mommy, yeah, baby, mommy, yeah, baby, mommy, soon, yeah, baby, mommy, I'm departure me. Just a medidio, some animal, some sha, waro, minga me. Yeah, baby, mommy, oh. Just a medidio, animal, sha, waro, minga me. I just sunya Chamana so abwa intatia so makwemi woni yamia wachamana so abwa intatia so makwemi meje kamio Midima for Heba Clinic Southern Control. One craning in Potamia test them the power. Good news, Midima for Heba Clinic got a time with that soap. Was a brand. The Arabia attitude be a fabra. After Dr. Time with that soap. When I feel one call more, one saw we are dear. I want to meet you now and so papa. Midima for Heba Clinic, expert in stroke. This is in a year, I'll put to be a weapon. Bana one who somebody out. Midima for Heba Clinic. Dr. Time that's what in the say tech. Antibra. Accra. You will put what's in my year for quality healthcare. I am Midima for Heba Clinic. Dr. Time that's all. When I check my put what's in my year. For Doctor was 0244 774 282 0244 774 282 050 0727 215. Midima for Heba Clinic. Dr. Time that's all. What's a brand? If you want some idea, you're going to set to say. What do you change here? Dr. Time that's what's a brand. Midima for Heba Clinic. If you want here. My mentor baby, I been your Lumba and supernatural men. What tell you? I turn off one soap. What do you do with your man? One hour down, some man in Potemo. Madam Abanya Mitchell, I a sole distributor. Our Ben appear to sports. Lay the paper appear to slay dog. Friend was 0557 349 401 0557 349 401. Madam Abanya Mitchell.
Lumba in supernatural mineral water. On Sabeka Buho. Mama Veko Franco Sport. I'll beg when you see washing bed. Also, do what you have Lumba in super. Also, on Sabeka Binafi. Also, they do Juma was so did the Mama Vek Fredo. I feel once to call you 050 06 80 783. Black Kwame was that command circle station. Our Ben Adum Choba. Black Kwame was 0244 094793. It is cool. See what the winner. One is Central University in the boy Renim Pepe. For Edith was 0246 601 004. Lumba is supernatural mineral water. You're in every form. Just got to grab. So maybe I trust you in something in a band of pain.
106.9 Ebusua yaba bi man opay Inshaba kwadwo same bi atena se na yebedi nkomo medika catch what did that send there the air cost war my Ghana ye tinisuyo ye di areho the longest serving first lady Nana Kunadu Ajman Rollins na ye no state full no ene ye chassis wo Black Star Square e wa crowd and I pay Inshaba kwadwo same bi atena se mehwe na fe me ma kwadwo akwaba na yendi nkomo ena no pay ewo Anidaso Wɔhɔ mu bi adwumadi no so join you live on Facebook ba no share link no na fe ofoforo bi nso etumi ahwebi anapay good morning. Yes, I hate. Bibi aboko de. Ya me adome hoye. Ase na o kan di usi baby o. Na de mesreti fo no mu fa ncha me. Said yanka de bia yetumi wura mu ntem na ba ko mienu bi nti no. Ama wo fa me ntumi me du ntem fa ncha me. Ba ne nyina mu aba bedu. Yeah, sure. Ye de Nyankopon asese wa ho na wade wa baba bedu asomdue mo. Yesi unfo doso a. We ye de nyina. Aya we ni nyina na pe ye de Nyankopon ase. Sure. Na se bibi aboko de. Oh nyame adome. Enu anso tumi da yie. Oh nyame adome. Uda yie pa. Right. Ye de Nyankopon ase. Ana pe ko de na ye di nkomo. Yeah. And nkomo na ye di no. Etoda nipa. Etumi tena se. Ka se ase rade. Eyi na ni ama no. Nipa tumi tena se. Ka se me ye bibi enkoso. Ase rade apa me kra. Ma tena se fu yi ma che. Obi ba no abefa ne yedie. Obi ba no abefa ne nhira. Obi ba no abefa na wade. Na den na me nko ame de. Eniema enko yi emfa mame. Ada na me de me ntumi mpeja wa brabo mu. Anapay kwadwo wokenkan James chapter 4 verse number 10. Wasi bre wo ho ase ewurade anim no be ma so. Humble yourself before the Lord and he will lift you up. Surrender all your pride. Fakaka bin sem nyina fato sem. Bre wo ho ase. Stay low. Na ma unso na me say na me yeze ni nyina ka say. Stay low before him and he will raise you in his own time. Ni mre pamu no obepicha so kwadwo weni nkoma anapay na ye ne atifo abo. Rakobra me na seda yemfa na ase be Nyankopon se ne nso ode yenkwa achaye na yemfa nchia enso ma ye atifo nyina na wono ase. And brabia wo bono se de twerese mu kan ye na no. Bible say wo bra wo ho ase a obema wo so na wo ma ho so a obebra wase. And woni wo papa na wo ma me kura etia. Aye mpempi na ya hwe se wo no wo mote efe so a na de bia wo bra wo ho ase adwuma mba bia wo se de bia wo kɔ wani mu abrabom. Saa na nyame ahyehye no. Nti nipa bia pese wo bo bra kɔ wani mu no. Ese wo di kan ma ho brase ba abrabonum. Bible no eka Jesus Christ emra no ne asuafo na nam no. O ka se me kire woro mo se de opese wonya Nyankopon mu ahenie mu kwan no. O fa abofra ketwa de netina ho no ka kire mo so omle ne ho ase enye te sa abofra ketwa ya mde na gina mu ntem. Sente sa there's no way say obe Nyankopon ahenie no. Nti o kan se obi opese obeye kese se nipa no obeye ne ketwa. Na de opese ono beye ne ho ketwa no. Ono twede ya Nyankopon be ba ne so. Nti bra na ye bo no maye ho so nyaka ka bensem. But at least humble yourself. Obra wo ho ase na wo manyame hu ni so wo hye na se. Enya fi na obeye ho se wo na wo ye ageman da bi. Ye mobra sa. Edipa pi obi brepa o. Na so sade ono aye ne ho nti obi kura hu no kura anya de obetumi aboa no. Yes, sade ono aye de ho no. Wa ma ye hu ni so ye champion man enso me kese na de obedi kura ni ho. Da bi I mean yen ka say ebi ni hu a koye hu mobro wa na kwesere no, but at least stay humble. Stay low. Obi we sika pa enso ba kwabna se yanka ncho so sika ni a wo da krum ha ye woni papi yemfa yem papa ya de nyina Ibrahim Mahama nyenhwe so we said you live in a lifestyle wo na onye obi a wonta akora hu no kura se wa botai kura no o ye no ho te se ordinary Ghanaian wo bi pa o ya ka de form wo Ghana ha papa yi ka ho but we said your life no te but ube hu obi kwata kakra be hye ne botomi je se hu no nam kroma opese wiase nyina nka otam so a dabi yemre ye ho ase ne yebre ye ho ase de bi ebeku ye nim da he yembebre ye ne yema ye ho kwa me yefie abeyefo kra kwa ye yen because ahomaso kakabensem kakra hye ne botomi aba abusuan ko meeting me ke meeting mi bra ba ko I'm telling you got a pointer BBC abusuan ne ye ko meeting ni ade a eye monsaronko
Ajeman ne osransen wadi. I'm telling you. You see? Edu baby a ye ni nipa hodo pii na nanam. Ye nkasa nya papa o, ye ni nipa hodo pii na nam abrabo num. Te edu baby a de bia wo ye bia no dwene kon kan. Na hu ni say in the midst of nipa machia no, eye dan bi obi wo ma betuma ye Judas. Eti ubra ho ase ye bibia si a na ajeman no atama so a na nkanya ne boni so papa mu a. Nanso nya obi ne no be ya adwen sa. Madam for baako. Ye friend nsia. Efie ebusua dan yo. One de boni bia ne trim. Koy o dan we anya ne watu ne wasiesie ye ne makama. Oh wanu na hia na tim. Na nya boni so. Na munim ni trim fa. Betu betumi afanyansa kwan bi so. Abra wo ho ase de aye. Kakra be hwe botun adwene se wo na wo ye champion ti. Ukoje abusua boso awu. Wonkwa na Yakobon de man me anka ho a ibetwa so ya ma wo fa. Nti e beserew. Ahobrase edi nipa du akire pii. Nti du ba bi a kakra be hwe botun anya wadwen se asase we ye wonko ade a. Obo ase kakra nyame du obedu. Ko yo wonsa wono maame anasa papa wo fie. And won bre wo ho ase a. Wo ka se me ba we die. Wo mu ade. Wo bre ne ho ase. Sure. De o pekura no papa ana maame wo mo nyem fama. Won feel because won bre wo ho ase. What way wo power de. But won bre wo ho ase. Yankopon ma waware pa. Be ma no won fo buoni ni die fama no. Esanse won bre wo ho ase. Sure. Wafofo nyina na wari. Ba esanse won bre wo ho ase ntino. Awade ho aye den ama wo. Wo pe adwuma ye. Won bre wo ho ase. Na Yankopon ma wadwuma. Wo boss wo be da bu no. Bada bra ho ase wadwuma mi. Si Yankopon ni ye tirimu adwen dada. Before kransa ye kobisa no. Yo nim tirimu adwen. Yankopon ni wunya sika de obeye nyina. Obi ha wa ya sena ne ho kire no nya hwe. Adwena wo tirimu nyina ya hantan adwen ko. Emfa. Sa na tie secret ba kwa wa life. Enti bra bi a wo bo no bo modern so obetumi abra wo ho ase. Na we stay so humble said ye kan Yankopon na be ma wo so. Onim de wo tirimu dada o. Hwe. Onim obi wa bompa ya wo pesika wa ya sere na emfa ya menim se sika yo de man wo de ma wo pe wa hwe aso dan kura nsimu bio ebi adwuma wo pe unsa kan wa hwe a one Yankopon kura adwuma kura bejaye e kan ba we brace Yankopon asoso mo hu makoma mu nyina wie ntino asa chance ne ba na wasan ka atom nti ye man ya adwene pa na emre ho ase na kwa kase bibia ma ye e wo mra ya bre ye ho ase wa abra ye ho ase wa bra bomo 23 minutes after 7 a.m. here. Anidaso Wɔhɔ Obia ko wakra tamo boswana. Ana inshraba kwajo samebi atena se anapai. What in sem nyina edeba. All the top stories, major stories making headlines and the national dailies. Kwajo wo bre ni Ghana fotio. Black Obrameda say na yemfa na se ni nchiame etifu a wono metie efre chichi ne benche den kasa twede ampo Yankopon wo nhyira wono pa. Na anope no yenhya ase emfamfri the custodian ko akrata no edensem aba no pay na nsem ode aba no de edoso pa na sem a sompa eda ko akrata na nimu no behu se empenifo de wiemuhyan eba bisiase na timse efe pam na ko akrata no ebo amane se NDC team inspect 13 billion Ghana cedis Airbus luxury jet aban bae no wokirem so o man Ghana yewo ewiemuhyan na nka o mampani ko ba bi o de kone ade na kodu ba bi no ekwa bibie wo ho anti empenifo abomode menne o matumi akosiesie kama de aba empenifo akwa ha o kama we de guy o mampani de tukwan ebeboa ko akrata yi ede ho amanebo ede aba na sanso na it premature to declare Pandai seat vacant. Enti mashibadwam acha mahine ye ne ya boss ya de nyina Right Honorable Aban Kingsford Suma Nabapen eden sema to dwandada ewo man Ghana ye mashibadwa fie echirim sem na nse ne koto dwa so kupie mu ewo Tamale eye High Court wanum esi agina ye sem ubogura mu ewo Pandai a abato mpisu aso mashibadwa konwa no ekwenye fa so a openi ne dende Mighty nyindam etumi di mu nkonim no entumi entwaye amfa ekwampa so besabase bi koso a Joseph Kadam bi koso ntino abana electoral commission edema no omonsan konkoto no foforo bio na ekoba asape na Tamale eye High Court ehye ene omonom na efu mako aduasa ba no mokoto no foforo bosom ba kontem nya no na dom kuma ma sebadwom ba kirem se de be sa na tie de am
ene oniminyamfo ende me kese oda so agire mu se mase bedwane de ma de hia wonom ewo pandai me wo fa se Matthew nyindam no onkonkɔ tena fie na ontwen moto aba ne wie ne so di nkunima waba wani nkunim so a na nka wapon ane sa ɛno na kɔyɛ twuma mentwe sɛ enya se mekuma kora twuma mentwe sam na dom kuma no bɛka sɛ dabi yɛnya ne saa kora mo bɛka ya gye echi question saa ɛma na okitwa dual citizenship na kɔyɛ ntensɛm ne ade a no moto aba na di nkunim nanso ɔmantumi ampam no nti ade nti na ne mo de aba yɛn yɛ de aba mo pam yim na ndo ada na ma hye badwuma cha mehene si su dua sɛ dabi ɛho hia sɛ yɛbɛka sɛ twintwina atwa yɛmpam no mfiri ma hye badwam dabi ɔmoto aba ma no abɛyɛ ma hye badwane na mom bibia nkɔ yi a mo ma no wo fia ya me ya adom na bre na bɛsona mkɔto aba no na sɛ de besi bia no ombe hu babia susande bodo ho beto sɛ akura mpo nyade am de kuma no mpo de interlocutory injunction de akoto sɛ ɔmo mpene mpo ma sa aba no monto no foforo a sɛ ne court na betumi esi ho gyinaye ɛwɔ appeal court to mo twintwan so de be firi mo babia no na ma hye badwa fie ho kwan wodo a wɔno bɛfa so aka sansensɛm no so etumi de afam na yɛmfiri mu ne yɛmfi ani mfankyere mu ɛwɔ daily graphic wakrata no kunini de aba na woto ayo Facebook no so a at DLFM 106.9 daily graphic wakrata no de aba na behu Ghana mampani John Dramani Mahama fo ni da hanu sei na Ghana mampani chirim se wo hwɛ anda feed Ghana program na aban etimi de sika botene $400 million de ba be poultry ye ba be nye nkokɔ ntakramoa wɔ manyima Ghana ye ni beje pa se be ya nkokɔ force esu betumi atwa na ya nea yetumi anya local nkokɔ kama na sika etimi ebegu yebotom nya faso anya kusia papa etimi adi na nya nkokɔ nam papa etimi adi abonkwa apewa edi o man Ghana mendo ada Ghana mampeni dia for asokɔbɔ form ekɔpa adwumadie ne ho ntoma ewo kukom wa hafomantem ne mu in fact ekonka ne yipam na Ghana mampeni kasɛm no wɔkyerɛ mu sɛ opese oboa na Ghana ye ne yankasa yedi enuane nti no ye bibia ye fa ne sɛ ye vegetable farming na bɛboa pa ye beduadua tosode ne ade a bebre wo manyim beduadua bebre mako carrot den cabbage bibia nyadoa nyima pi jenni ye beduadua sa ne mani nyina na ye bɛsa so bibia ye fa ne sɛ ye park house na sa park house no ye bia ya hodo am ho ne bɛyɛ kama mo bɛsi ne dan fɛfɛɛfɛ na enuane no wo de kwa hono ma yetete wie pene de akɔ ne yasote ebi hono ma yebetumi di nsu ahorohoro kama abefo kwan so na tumi aye kama ye bebi di ahya ebetumi ache wo mra entimi ensei na Ghana mampani mpo kyerem se edu baabi a we no betumi atretrem ma na kɔ man Ghana ye mantam ne mensin ne nyina mu titiru ene yetifide mantam a ensuo ntanto na pesi no wo mo de mfidi dwuma bi abam na no wo mo de solar so na ye power mo de beye enya nyinam kanea enti awia ne bɔpɛ ne mfiri na nya hoden na bonsu wo petepete no ba ne befa ne sɛ irrigation no na petepete so sa na ye no ba na efefe fe bɛboa ma Ghana nso ye ne ankase ye de ho so ne anya sika de aboya ho bra ye nkwa mo no ne enko bɔbɔ sia no so bɛboa ma Ghana mmiru dodo no munya adwuma ye no so afa kwanya we so anya adwuma etimi aye we ne nsema hodo am daily graphic wakrata no ede ba ya Ghana mampani John Dramani Mahama foni eda ha no ma no pay ye de mu nsensem esomo na daily guide ko wakrata no so de nsam nam daily guide ko wakrata no e de nsam enam na okiremu am Matthew Nyindam is qualified MP ba se badwam acha mehene ene ekasei ye ne ay ma se badwam acha mehene oni minyamfo aban Kingsford suma na papen kiremu sei kwandai ma se badwane oni minyamfo Matthew Nyindam osafata se otena ma se badwam efrisa asam ne de yakɔto akade na nso ye mpente mu atan ye ntwen ba biamra no ebetimi akwan kwese fi sɛ dom kuma no mpo de akɔ appeal court sɛ court ensan nhwɛ asɛm ne bi fi sɛ de ba ye ne de yemenim de kure ne enya de etwa ye na won sensem so ko akratai etimi eti apam na Ibrahim Mahama inspector male SHS project ntimi kese de won ma bo modern pa boa matamale ye senior high school no bibia konka ya meke se mia mi wo fase Ibrahim Mahama etunya ko bona ne akoma akwa inspector akwansra ho akɔhwɛ a ekwan kampan panifo esire foforo kama esiesiri nyina etimi ede ama adehye ewo etifide bantemu tamale na ma trenko nyampanifo abeka se wo no mu kiremu a wo mu nim de yakwaso manyi mu efiri se eye lithium gel no wo mu kirem se da bi o lisa lithium no wo beka kire wo man se ye de wo mu ye ho mu chichemu enumpe 5% de den amompre wo mu kirem se nsa setem da hodom na ma trenko nwa baby lithium no wona omutuo no
omo di anhye da anim omo nya bi adan traditional leaders reject 5% lithium royalty omo si esua ye kwa kotu lithium sika piwe free mo bana na ma trenkonwa mo ba yes mo die mu oha mo chiche mu eyi enumpe ye de yeden omo chirem so omo ne aba anya adwen omo nkomra bio ya tenas ehu ha no ma hwe asasi so amene lithium apiem ma ye mu kwa kotu ye nya sika akra mo bra na nanom so mfanye putudwuma ye mpotem ne ye nkurunkuru ma mo se 5% oha mo chiche num de yeden enti omo dwa pa omo keka bi se mpenifo nsa enye foforo omo nya hye ne foforo na omo do ba de amenum do kru debi Montiasie kra. Montiasie. Na inipa makoma. Be ye du nunson. 27 drug peddlers arrested, arms, ammunition retrieved. Intimike said the kuwakata idea daso a delegate. Nefe to sinsia ebama ne inipa makoma du nunson. Wanam nam kuntuna se edi no bono ho dwa esen de akode ka ho bia. Eputifo akwache wanam agene nyina edi afri wanam nsam a Daily Guide Kwakrata no ede ho nsem ede aba abontene so enano pay. Na the Ghanaian publisher Ebama ne say Ghana sold out in lithium deal. Dumkuma ne na ekase ekirem so say lithium deal na na matrengo nyaka sande muntumi no. Krata fe toso mienu na Ebama ne say ade npo moton ya chu. Wonu ma ton ne dada kra dada na kwaku ampretwum sapon. We dwapa o se we die yen kan kire Ghana for say sa lithium na aba ya na nka Ghana enim si benya sika akra wo ye ho a na eja ye de abobra no muntum na o maton ndc aban be wa ton wa gisika de agunu botum a o de ball life kro yim nti de aya no mo ha mo ho pon kasa na o maton dada na chief of staff inaugurate World Cup committee katafa tasudu ba kon wo the Ghanaian publisher Ebama ne so my Ghana yen chief of staff Yam papa onunyamfo Julius Debra etimi apaw abedwokram wonom behwe na oman Ghana World Cup na yakwafa wiase amensen ko kansi ayekobie no betuma nhye pade afa ho sebe beboa na Ghana mebu na mokon do so mbakwa ko hwebie no betumi akọ ne kama a omo ho nkyere wonom na afin so omtoto ne ma na Ghana yekwempu anya hwempu no ankakuruwa ne yentumi anye kra ntoso mbie no na yenye sika mro manyin video maron krase bia na ebeji cup no ana enye ye on Anyasem kumo ebe ye dia ebe yere pa na the daily statesman ediaba was Airbus engaged to supply new presidential jet obisa so Airbus engaged to supply new presidential jet na obisa o se me kese the Airbus for money abe digital so person mo de presidential jet for bo ebro mampani na obisa se mo obisa ni because Emram penifo bon to no ka say Ghana ye hia presidential jet foforo bia ye de ne betumi asiesie ye mfie sika nkoto foforo ke yiniska fisa o mampeni dada ekoda wiem ko bo life sa mo kan ya so kodwale wo wiem nyina ne ade anyensem kuma wo mayi ma anti no eno na dom kuma no bisa sa na mo pese me koto foforo na bisa mo na mo kan ye o manu ya ne kofa ba ye wada wo jejirije stone boy eni ya manu ya ne kofa ba you o se mo na mokeka ya se Ghana man penin dada na adoda nko akufu ado ekodware ewo ewiem chese private jet papa bi very expensive kodware wo wiem aka obo Ghana nyasem komanti we de yenia ye pe yenia nkasa ye de nti ye de na ewo ho ne yensiesi be yi to mbisasa na ban wo ba yi wo pe foforo na ba ko no wusuro se mo ka se nkaja eye guide timba maintain na mo maintain ye amba se mo koto foforo dia ende mo amanu mu se mo nti mu bumra na mo kan ne so ana ene ho sensem so abetodwa anopai na sanso na galamse ho sensem ya Ghana Gold Rush at a course sensem bebre na dia ba ye sika semi ni ye sika ko ho sensem akwaje nsere perepeteku ye empenifo aka se good board ene ho sensem ni Ghana sika kwa ye se ye ko ye ni mu anso de biada ya tena ye ne se ya na ese nti mo hwe ne saa magana manya wuwa na ehon sensem no so aba na new weekend crusading guide edin sampi edi aba na wademu kiremi se asase ho manso twene ade a ekoso a katafeto so miensa enkron eni edu no bo amane se land deep backfire pet dododo obehu ka penifo park na tumi se mnati wa bi genyina hodo ma asrafo nso atwa wo ho ahia tumi se asem no insase ton bi ho akwaje taa masa
Yen sem nya se bukuma kra ko yen sempi ayen sempi yen sempi nya se bukuma kra na ko ka tana se no ba mane se na osu stood cancer petition IGP nananom atren ko dwamu osu eden krata akwa akoma my Ghana post sahene miame wo fa sekuma Chris Ejete Yehono say wasra na da stop nungwa babu wolomo procession to installed Rever Chief. Omo sre na da. Omo nka nkyere nungwa babu. Wolo mo se onhwe ne wansi. Onyene foforo bia. Mane nsi new chief debi kof edemanso baba party. Omo sre na da IGP emfa ne 9 fancy form. On stop no animu ya. Omo mpese bejeta. Na mentemo wase be sori bia. Ewo nungwa ne potem. Ti we die omo sre mo adwobreo IGP empene kura empren because they say make say obi teso den ukwesi Rever Chief die edementem wase bebe hadwen to we dia da braka woni diem bomodia na bo ante sa dia ebe hadwen papa ewo nungwa ne potem na hands of cooperative mining amanfo adwapa hands of cooperative mining na Enkasem youth warn politicians as omu chiremu a okopie mu wo Enkasem ne potem a chese mpanifo ahya se omo registration ekwakotufu magudi ehodoma omu chiremu se cooperative mining omo so omo mpo debi omo si munyai omo mpe omo ase omo mpe omo komo omo kuadwuma nye omo ntumi ntena ho bi omo mpe omo si munyai Kasem youth mo de kokobo dia boa manyofo omo mpe efuma gudie bi atu bi a odebere masha ase eye registration munyai en mani munyai obia mpe hwe munyai mo be yesa na mo de wonso akoda ne galamsi mo be kunkum wo mo nti omo mpe kura na ho sensem so na abai aba na seshi Trano Parliament Chief warns youth against drugs. Na make say no ukopie mu seshi Trano a wanu mahine papa ekirem say mebunu no wasremu ada. Hey. Asene ma bia mo ye no asesebe mo nwene nkonkan you nubone ne too much. Mo nubone dodo. Enti munyai. We show bi na hwe na no say tum ase bidie. Bebunu kama. Ne ma basa asa nubone anu no munti no. Osre munyai kra munyai. Na mo men ene dachi ene de kan krokran na the chronicle then sound on him said this NDC government is clueless or saying fires in parliament mashebe dwene de ma de sha wona mo efutu ono kura na edom kuma no ba no tini e o mashebe dwam o kirema NDC amanyuko yi setiri moden ene awudie pa o mo de sabo isabi eyi aboa wansra no huriye o de se huriye moja mpane tirimo da jese Omu ni adwin papa ba kokra wo hwe omo hyehye bi omo ye ne mo ankasa ne ma mo ka se mo beya mo ba ye chese mo yimani na mo bo life kro yimu sa na budget bi a mo de budget se wura sa hu ne te hu ne nan Ghana fo ni omo pa so mo to abade man nisi we yensima hodo a Alexander Fenyomaken ede ato edwa na minority oppose construction of Accra Kumasi Expressway ato Forsan na openipo ya mashebe dwene de ma de sha no wadwuma ko enyan na wafa se ono krenso na ye my Ghana owudi bre wo man musi na obia oswafo a ohwe esika sem so efoto samfo so ono krenso no ye acting defense minister no wotire ma hihye pa NDC aban be ya wo maye ompeso mo boa na Ghana yetimi ko yanim na yakwa antempon ni nyina mo siesie ni kama big push initiative no omuso ma be ye nkran ekokuma se kwantempon no expressway ene ye kwan na ha be ye self okọ wanim a 4 o san wachi a 4 dual college kama e be ye kwan bi a bibimam ha se nyina atoye fam no obi anya biji Ghana nko na mo kire mi sensa na MPP amanyoku na ye wo mo ya papa mo be ye Ghana na Ghana fo be hu modern boy ni si abonti eye mo ya eye mo hyi ti mo kutia abro ne be yi nti modern ni eyi ekura meko wo ho no ma enya de a wonwe so bekikemu asɛ ne kwa to kirima we nyina ye ne mobone ya MPP amanyoku ne etudi atia Ghana fo di Ghana fo mo nso de o
munsodo na yamunti ena NDC ebresei yamunti ena MPP eko edite adwuma pa wonom baba no we yensema hodo am dom kuma no minority for no e ka say dom kuma no asore de atia ekwan pa wonom baba ye no baba ye no na ensem no de ebia ba na me wofa ase oswafo no no hwe o my Ghana insase akwa ye ni fumagudie ono kura nso na ye lembele mashebe dwani ama kofibua to commission Nkasem cooperative manning son omu chirim se manimu ya okwa koboa na fumagude yetunu kwampa so no matubi ewo Nkasem na Nkasem fo no se omo na nya adwen o na mu kitakita mponti ma wa ha no muso mu adwa papa na omo ye oje chese omo sere no enya adwuma da mane mo mamma kura ya na onya adwen ba kokora hwe eden cooperative manning yenimo mo sha ase ase yedin de dede kama na so mewi akire no na mo de ama amanfo tu galam se na mo se yensuo ne yensa ase ne ade ye kwi adwuma nyina ne ma se ne makopom ba bia tena ne mo yi sika no ko ya mpene se mo cooperative money ya enya Nkasem mo hwere mansi o sunne obi ansi o meye cooperative money bia boy se ne so mo mpene makoye nsempi e ho honom na make say unemployed man bite off policeman's lower lip. Hey! Asamna anu den pa na najwa siki. Na najwa siki bekesa asamna anu den. Nsam hihye ho na abwa peso. Na abamu abi ono wonya adwuma unemployed. Na nka ni kire mi say oposi ni bi na no ase de no. Waka. Mintim ho ase bi sore wo montem. Na wamfa nche no kra. Wamfa nche no. Waka ni se kapo. Posi ni bi na akwa fama na wamfa nche no na no ase de no. Odne sen on se krache no so ne sen de sa sonhoro. Woni ma sonhoro wa. Ye ne ana ya tena kurase ya chesa no. Ye waso bi ade kwa afuom na no ye de tuba ide de bonko fie. Egwa pa wo de hyema utwa ayi kotokro na wo san de hyema na ye tenten utumi gina wo kra na de bofom na de bonko fie. Ye ne ye dua bayre ne ade no. Mo am won kra ha ne de mo muntan kwa afuom de munnim de ye kan. Ba ye ne aya danwure mu ache no ye de bonko fie. Efa na so ho sa na krache no. Wo se nipa no bi wana ne se no wo se soro de no. Etimi aya atenten enti oyese wo sere kaka wo se pie tenten aha eno ye fa ne se ese asonhrom. Na said the opposing ye na no se na wo krache mo ahwemi se egumanum. Hwe me na bedi mu agro sa no. Ah na ode ne se ne fa wona kapo waka na no asede no waka mo posini na nu nanum jeze na nu hu nyina mogya jeze na so aye pa waka enipa ni adwuma ye wonso kwotete no ena wate afiri hoyi e postufu ache no na the source ko wakata no so den sam nam the source den tan wase court to want me file your list of witnesses intendo dance chairman want me Mr. Bernard Entry Bosi akoyo chitinani chairman etema MPP osenko kokama yoko no ewo Asante Matamnim Ashanti Regional MPP chairman wuntumi ne mra na ye stronger than appetite na papai nensensema mpenifo chirim se wasega na nsase ne yensuo nyina enam abanda da no tumi odema ne nti kwaye mpo a obi ankomu da na chema wuntumi de akonta ma ne mfidi akwisi wadwire ne nyina toagu apeska de agu onu kwane boto magana fo hu na ma ne nti omra court meyi ne ho ano endo okopiem na court chirim se de enzam na ye no yesra na da obi onim so ye na dance ni no onfaale no onfo mu din nyina amla na asem no wombesa kotena so ewo panima abusumedi anim a ebe ne de toso nwotwe ne ye ba bia susane bode ho no beto na chema wuntumi nso ne lawyer ntem nyina ne otwitwaje na aye me wo fa se onim nyamfo apia kubi chirim se court no emfa ntanse ode abone ho nyina nkrata emfa mra wo no so hwehwem bi ne mu kwema fa so mbeyi o mo ho ano na aye se court no de ne bi eye kataso mu so mu de siesie no eno so mo mpene sa ho nsansam so omode aba na MIIF 2024 auditor report ne chirim say chief executive officer adrage omode na kopiem right RIT commission right information omode ma kopiem honom onko koyi nsem bia no na ne ma bi honom ekoso a
amfa kra na NDC and Nablin Galamsey True Good Board afenyo Marken Alexander efutu MP o mashebe dwano kra nse dom kuma ne ba no dini o mashebe dwam echirimu say eni semenyo koba ma dwon se o mani atiu Galamsey no mutu ni saa no mashade akofa Good Board abase ha ne yaso to fumagudie na sika akọ na moto no munya firi hinfa because o mutu fumagudie akese o Ghana mra mo kwana mo mfom munya na moto mo gold no na Ghana for mutu good mutu fumagudie nkuma mu na moto mo de nte eye noa moboa yentene wiase nyesa masese Ghana nsuo ni akwaye nyina mu wiam si Good Board sika bam na sika bam no emebu na modi mfidia mo mo tututu efumagudie kwatinko anso na akofa bidia bai mo hwe ni ye na de mo ye no emwa omanyi kura ho sensem no so etimi aba na the delegates kwa krata no so the nsem kakra e de aba no pay delegates e de nsem nam no chirim say minority reject budget it cut and paste the domkumani chirim say we dey to ba force ele force finance we dey force in ntuma force budget na e de kwato ma shebe dwo no bobo no nchere dodo nwura nkutin wo chirim nwura nkutin na de kwei onye nti we de obesra wa onye kra transne ye no foforo kra no mba na MPP set strict rules for presidential primary MPP for the mrabia bemu oden e de ma abato o mokwa akoto e de apaw openipa wa kwagina mu na wono akotu franka e de ama wono kopra mampani akonwa yekọ mfempem mienu ene aduonu nwotwe abato no emu. Speaker throws out NDC on Pandai seat. Speaker akasasa matinya ndam ne de. Obia ntumi ntuni free mashebe jom CC. Obia ntumi ntuni free CC a. Muma ne tena ho. Kakra ne hwese de mra no be kan fon CC se mutu ne denden sa de aden. De no da yemo. On tena ho nye na dwuma. Tena ho anye na dwuma. Na yanto aso ne mpie mo the informer ko akrata na so de aba. Na wochirima former MC na no to aba asem yo former Suhum MC exposed we exposing Natoshi we exposing Natoshi Hitman wa down for na so exposing Natoshi pa over alleged misapplication of common fund sika bi akopa common fund bi pa sika mo fan ko ye putujuma no kobra de nsa bom sit ede ayo no ne hu yi wo mayim magana fo abraguku a esika ne nyina akwa akohye kura na kudonyanka defense kisi ajaben over attacks o se onim de enti anipa bi asore tia kisi ajaben na de bia na den na mo kasa nsam bone de fa na ho sa OSP o se de mpa na waye hwe asoye ampenifo tema ne amanyofo na nkasa na mama na kwa mananya adwuma no moboa oyese be ye pe unim na outre oye wadwen so obechi e be yiwo mi ana me do ba ya eti hwe ne wanye mistake bia obechi obi a chi nipa dada chi me pe betata o ndi professor kodwanya nka kirem se kisi ajaben onye hwe amanyofo na ama na kwa mananya na adwuma omote aso de ma na pe no mo ankasa esaman conditions se unim na obo me hu nipa kwa adu a se na me do ba ye meyi wadi enti amma aso ndie wo hode ensikisi ajaben ni tumi omumma ni tumi bia timunya ne se motata no na yemo a eno mama kisi ajaben amma ne bra entumanya dwuma panfa nso mo man eno e de informa katafeta so miensa na de baye na sana ya maame first lady a wasoma che panfin hia be ye dunkran wo man abobro ya maame kunadu Ajiman Rollins nakopon ya adoma na wotwe wi ya na ye prapre chire dia ma no wo Independence Square enti e besre Ghana fo nyina ye madwane hands na yentumi nkosie ye maame former first lady ye papa Dr. Boom ne ho kafo yenko prapre chire ma no na wotwe wi ye ya enti dia ba no ti we dia besre mo obia amra ne nyina ye den yenko na bibia entimi enye fine bibia entimi enye fine na yemfa discover ko akata no ensoro so na discover echirem say exposed Good Board numbers don't add up. Omisi Good Board ba na ya toska akọ neska akọ pa ye wo reserve bebre omoso chama munya figures some de ba nya manipulated eye figures ma compromise figures na echirem say figures na mo de ba ya nyina ntesa mpo Bright Simmons and ebise bisa
inconsistencies ahodo e koso o maka chile poto mo de benya mu chire mse nya nokre omoboa say settings in kwampeso mo ya na ye boy nsem na good border ya de no mo bayi e Ghana e kwada ni mo so omoboa sanse me jamfins ma ahodo okeke nyina no settings na dada na akoye nsem pi e de aba no pay omodo ho nsem e de aba na over 10,000 beneficiaries complete adwumawura training today. Tene nipa hodo mo jentete de afra adwumawura project Ghana mampani John Dramani Mahama de bo Ghana mebranya adwumaye no. Ene training no omo wie. Bibia to din Ghana fo benya adwumaye moman so yakoye nim. Ensem no dos nanso ye nyina wi so. Ne fans ma hodo akura katande ba ne nyina no. Ye mfans na adwumade ahodo aka no ento aso. Right. Kwadwa na pay that papa and what kind Kuwakatan Dudu na pay what about and the longest serving first lady of Ghana, Nana Kunadu Jaman Rollins, and an stage barrier no Esha see it our Black Star Square and what can I say Ghana for in Ambra na fi yimbe jamno and so we ba na kwa kuja the idea turning you know and you on ne so your best party supporters Ghanaians we should all be there to pay our last respect to the former first lady of the Republic of Ghana. 8 more minutes to hit up of the hour 8. Quick commercial break here, and I'll pay a kind of deal. 106.9. Yeah, best see ya. Ghana fwe ya tia sem dene Abi Beck Enterprise eden nyamba papa bo se ba ne ntade empaboa ene bags dia ni nyina ye Abi Beck Enterprise ye wo mantade ladies top emema ene mba jeans ye wo bag papa bi bed sheet pillowcases enkwada ntade bi a wo peni nyina no eye Abi Beck Enterprise enkwada ne mpenifo underwear school bags ladies skirts emema shirts ene the t-shirts ni nyina eye Abi Beck Enterprise emema cargo shorts emema hoodie empenifo hoodie ene sports t-shirts ni nyina aye Abi Beck Enterprise and the bail aba ne boda from fofofo won so bra betubi na gisika gu botom yesi adepa ene ton ho ni nyina wo Abi Beck Enterprise hwehwe Abi Beck Enterprise Domi Total Filling Station and Chenwa follow Abi Beck Enterprise on social media on Instagram and TikTok aye abibeck.bill on Snapchat aye abibeck_Abi Beck Bill for Abi Beck was 053-812-9775 020-815-6691 and now 055-902-7012. Nemom Kai, Abi Beck lines ning now on WhatsApp so. Abi Beck Enterprise and home of quality bill. It is Mizu, Minia femme waso anyone make akra na menka Diofosu Plaza Hotels 171 Trail se wo pebe ye meetings and our conferences are anyhow because Diofosu Plaza Hotels a very spacious conference halls are a state of the art se e kom deal na wo pebe bi ya obenya duane a emu ode na emu ohwam na pomudin wo mu adi ana wo pe ensa papa betre abodwonsa ya so bogu mi na se ni pedua mu nyina ba yo fam anom dia menhwe baby a se Diofosu Plaza Bar and restaurant. There was swimming pool, gym center, salon. Yeah, emema any man to Missy 13 a modern event center. Yeah, very spacious with a beautiful environment into musical shows, weddings, christenings, parties, and all your refreshment programs. We've got you covered. Memory fee, weekend piano, live band music. Yeah, mikawum nebe shekiu amoniaje echegusa. Oh, Diofosu Event Center, Diofosu Plaza Hotels. The Edai Papa inipate dear Buso into Sawope hotel accommodation with a serene environment. Ya ubenya wa sumdrie dia. Ya bia punama. Afe ye wa 1 bedroom any 2 bedroom apartment. Ya ubetumini wa busfia abetinem for a limited period. Afe sheshe Diofosu Plaza Hotel. Etra kwan ewo obotan so any atechem ya ni nyina ewo koforidia. Ebrin so behuyen wa hwase. Ye ne fire service station no ini di nhwani mu. Se wo kwa adenta. Ye ofrafra ha ubetumi afre yen ewo homayi so 0530458834 na 0207979461. Email info@diofosuplazahotel.com. Website www.diofosuplazahotel.com. Diofosu Plaza Hotels, where luxury meets comfort. Ekunim die mrenu asaba afedie
Me winisa ase obi ani abre esisa wedding jollof no. The luckiest season 3 aba. We yi akwanya ebema waso wo la kahwe. Na se utie yi a ubenya sika gu boto. Ye wo akwan mienu a wobetumi afaso abeka saa agudie yi ho. Ne edi kan no fa wo phone na bo *712#. Mia ba akoso na wankasa to ticket ne ma wo ho. Ana mia mienu so na to bi ma wadamfo. Wo feel lucky ana. Mia ba akoso na system no a enyi number bia emma wo. Ana se mia mienu so na wankasa yi number wo pe. Fa mobile money ti aka. Enu ano no wo beka agudie no ho. Kwan fufura obetumi afaso. Ede wo ho ahye agudie mu. Enu se obebo thelluckiestafrica.com. Ewo internet no so. Se bia mia community ticket no so. Na yi wo number ana se my system ne eyi bi ma. Obetumi ato ticket no ama wo dofo bi. Ana obaba open asem. Se wo Ghana fa baba money ti a. Se wo ni Ghana na wo amanonia. Ene fa bank card ti a. Ticket ba ku bia betumi abo sika no ho empen ahenum. Eyi ye matsa ye pe. Na nia wo community bedi nso betumi aye mohudu. Bo *712#. Ana se ko thelluckiestafrica.com. Yen kambom na yen lucky. Na lako bebia. Shawo ho so enye ma wona wondi infiedu watching. Luckiest jumedie yi enele imrata e chire wo Caritas lottery platform no so. Highlife Festival 2025 is here again. It's a 3-day event, 28th, 29th, and 30th of November 2025. On the 28th of November, Friday, Daddy Lumba's night. Come, let's celebrate legend Papa. High life without Daddy Lumba there. Nah, Alpha, if you can sing, pick up a microphone, sing with the man, and the crowd will follow. All Daddy Lumba fans are invited. And yes, Kofi Inti will be performing that day. And then on 29th November, Saturday, live performances from Aketechi, Adani Best, and a live session with Kwampa Band. Hey! And then on 30th of November, Sunday, Lucky Mensa will be turning the whole place down. Come back to me. Sunday morning, 10 a.m. sharp. It's Enquires special. And then live band starts at 6:30. It's a 3-day back-to-back live band high life music. And it's happening at Chrome Pub, Tema, Community 8 and 9 Junction. Media partners, DLFM, Adum TV, Adum FM, Kesben TV, Daddy FM, Bright TV, Asasipa Radio, and Showbiz TV. Powered by Soundmasters and Chrome Pub. For more information, call 0244-621097. The luckiest. Luck is everywhere. For everyone, yeah. The luckiest. Luck is everywhere. For everyone, yeah. What do you do? When you need some money? You go free hustle, you go pray, but you need some luck today. Just dial *712#. Make you play the game and win. Oh, buy for your mama, buy for your papa, buy for your brother and your sister and your crew. From 1 city to 5K, you don't need much, not much to play. Just dial *712#. luckiestlottery.com. Play the game, play the luckiest. Luck is everywhere, for everyone, yeah. The luckiest. Luck is everywhere, for everyone, yeah. You could be the luckiest. The station with the best music. Best music. I love the music. Best music. It's a brand new day and time to tune in to your number one breakfast show on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ. With your host, the one and only Hitman. The one and only Hitman. News, interviews, newspaper headlines, current affairs, Monday to Friday from 6 a.m. sharp. Start your morning right, stay informed, and get inspired. Only on DLFM 106.9.
Anidaso Wɔhɔ ma Obia. Anidaso Wɔhɔ ma Obia. I love Friday. 3 minutes after 8. And it's still your biggest breakfast show. Anidaso Wɔhɔ. Now the luckiest are crowded some in country and I pay for mobile phone. Now let's start 712 hash. Now for the luckiest are crowded won't be. Options in here, no. Option 1 and I feel option 2. One casana will to the amount for fra. And the luckiest are crowded. This is Woody Lajan Drete, Jibibu to Moite. Now, my someday woman here will take it in the can win 500 times the amount of money you stake. And I feel whole community and so. And so between 10 times and over. This is your golden chance. Let's up on. Let's get lucky. As I say, lucky dear. Our baby. I'll be back Enterprise I'm in control. And my tidy and Quadantadi. One Casabe man also the Wɔhɔ. I enter the Papa Josio. I'll be back Enterprise. Ladies' skirts, one top, and then my jeans. And Tadiani, you know, I'll be back Enterprise. Bed sheet pillowcases. If you're your money, you know, I'll be back Enterprise. And to Sukoho, like your shopping. But you won't tidy. Now we've got a wide range of clothing and accessories. Now I'll be back Enterprise. Now what do I mean? You've been total filling station on. I'll be back. 053-812-9775. 020-815-6691. I'll be back Enterprise. Shake experience the ultimate in comfort and luxury. What do you for Plaza Hotel? You go for the Atechemo and a Fabutaso. A brashly as a denta for comfortable and luxurious rooms. What do you for Plaza Hotel? Swimming pool for your realization. So, baby, I don't know. What do you for Plaza Hotel? From 05304
58834 020-7979-461. Come and experience the perfect blend of luxury and comfort. And with you for Su Plaza Hotel, where luxury meets comfort. Bema there was on to me just a web memo. Bema would now not swap where you man. I don't need to give a speak up sauce. Premature ejaculation, sexual weakness. Bema there was on to me just a web memo. Quana just say, just a wee Jumadi pa. Member that video, the other. Sophia qua. Give a speak up sauce. Papa. A man want to give us speak up so Mamu couldn't water. When you know one now short. If you want to mean your money, pa. Give us cook capsules. Who's this in a yo upon waposo? I am Tim Nehawan. Why don't you give us cook capsules? Give us a bar mixture. I don't know support your immune system now. I could tell you rapper to malaria, typhoid, and I join this. One man and Numato, that they are doing the and more than a Sabe Pia Sana fee. What do you see, change? Loss of appetite. Give us a barmisha, Sabe Cabin. And it's available in drugstores nationwide, pharmaceutical shops nationwide. 0543 222 470. Give us speak capsules, give us cook capsules, give us a barmisha. Radio.
10 minutes after 8 ebusia braso ya de kanawu ebrew ene anapai dia ekos wo my Ghana kura wutimu prono awo so empatema wo awo feel say mpanifo tu ho anamo a ebema kuro no bema my Ghana atumi afa ne ntoma pefura no eno ani atune din se kanawu yeah, share that's all. Anapai won so wo be kire wadwen kanka te se Lumba ensupa na twame no wo te wona daroma wabɛmu akwanya ama wo nso wakyerɛ wadwen Pebe jo fat na se wasi ade yo inhraba kwadwo samebi kwadwo magin yeah me jo so Hitman and anope wapom te sambiem yeah me adom me gina me na ye de nyankopon ase papa ana kwa ye fiada ye de kanawu ana eba and anope wo kanawu wo de nam hemfanie right back obra me na se ne akwanya de ama me na ye nche na tiefo mu tie ifra chichi ni benche tiefo jo so pa yeah na ene nsem yenu bi pe na me de agu enkrata so a me de ebe ne tiefo anti edika no me shas ye de afri kebmam kabi amammu aye kan se democracy right kabi mamin kabi amammu ekoso ewo wiase nyina no Africa as abibiman no yenso ye bi na matena se adwene ma ba ko mienu bi ehunu se we as an Africans no kabina min kabia mamu no ba kwabna amfa de pa bia amre yen mamu die ntina me kasa o hwe amonone yemfa US because wonom ne yesua wonom United States of America yesua wonom wo amamu no wo hwe nhyehyɛ pampani fo de gu akwam mo de eye wo mo nhyehyɛ fa bato kofa mamu no mu a ye koto aba niam ahodo e koso ho no no aya na do mentemo ase ba ko minute me so de but enti se ye die o bibi mamu ha sei en ye wie so kura to aba ne wie a aya ye nhwe nsakira ya na eba wo mo man nim se wo mo bo nto no mo hye bo a na o munya akonwa ne bedi so a ye nhwe ne o ma aya na wonom eje ema wonom man no na ye fa ntoto ebibi man so ho sese nsema hodo a amama ya hodo a agye atum se yebeye kabi na men kabi amamu abi mamu ha sei no empanifo no bepetumi na omo bonto a nsema omo ka no omo ba nis omo ya na ne fa ntoto other countries a omo ye European countries omo susu ye ka omo kabi amamu ne fa ntoto ne hwe ade na medimene pibi atena ho ahwehwemu se ehunu se ebiman ye mpanifo de nam kwan bi so a wonom etwe abo so pa wonom etwe yen abo so na minka asam kakra bi nkyere Ghana for se America kra ntemuni America kra be ye over be 3 years pentemuni abantugo mako nson na akoso ewo bibi mem ha sei abantugo mako enson na akoso ewo Africa ene yade a eye signal ene ede kire yen se nyema bi enkoyi Black Robert na bebo obi tirim se on sori no nkutu aban bi ntungu den na beba utirim se on sori na ntu sa na mo no epenifo se edidija wo hwe no edimuna nanam edidija edimuna enenam na mpenefo yakwa asemi se wo pam hufu a aya na woto ne bema na se mekwa kutwam bema na se menye ntwa me pieto nso e kan wanzam nsem ana nka hwe ebibiman wone pa bia ese Nyankopon dotom ye ne nyina ode ne nyina adom ebibiman
titiri no my Ghana ene Nigeria man bibia ne ho a ye pa ye nya wo nanso ye pa ye ho a ye hu yasenem ye pa ye ho a ye hu yasenem DJ Omaro me sro me ma pictures bi bo hu se oba bi atwetwe din bi agu no ho ene owura bi a ye twa ne nsa me ka asem bi a kire yen listeners no wonim kabinam kabia memo na yekoso titiri Ghana ha no wahu we digital man what ya say we 2024 na ma me de ne nkwan akosi wo okopere tumi ama ban bi oba ya me na doma Ghana bekoyo nso anya bi ayeden edi we are one na watchre no digital man. Okay, so join you live on Facebook. Oba pictures are Kwadwo kan ho asem no. It's live on our Facebook page DLFM 106.9 on Facebook. Oba pictures are yedi atoso no. Unso obetumi. Enti we nyina ye bonto a sa ne ma we ne yehunu ebi ne ye. Na fa kra che na mo atwa ne nsa no nso. Fa ne nsa ne ba ko na ma we sei adenta ha ya. 2024 abatu we mu na kobra ne nsa no mo yi ne nyina afiri o sa no. Bimem ha ya ne si ye Ghana yi ni sene nyina afiro adenti aye to aba gidigidi mentem wase nek ewu yenhwe mfempem yi no ene adunu na abato no ye wie ye ne yenhwe esimesisi wo manyim etuo toto mia pi yesese ne ma ne japade bebre ni nyina ne se ye to aba e de am obi abesesa Ghana na Ghana yakoya ne mpuntum but ye bi se ye ho se aba na to akire no de ne ye hunu no de ne ya ye hunu ya besre wukura de na beto odwa se gini bisa o man no omso mampani no no omo ho afo ne ho afo like ne ho ayemfo no gidi omunya ma no pa ne ne ma na mpeso muhuro no mo hu ne sente no omo na wie omo ato aba wie omo se bibia bekodo ho no ma na mo hu se omo national television no mema na kwaje aboso aya announcement se chairman ya 2 na so pa fa hoden beje na mo block akwan ahodo a ekoko miamia ye security zone mo block ni na mo de curfew atogi ni bisa ma no se obia ya ma otam se fa so de bre se fada ye nkumi nipa ye ntutuo nse ye nse hwe na mom o mampani ni ye tu no de mo kanyina ne se o ma hu ne se nsemhunu na ekoso mo wajapade e wa ne pa wo manim nipa kitua bi na enjoy na de hye ni brenti won pese mo toto ne ma kopem se ne ma be koye ni de enya ade omuja power e de amakabam ka bia mamuo ni bio omope twintwina atwan amamuo de meka no eno ano no ene ye wo hya amamuo autocracy ye ka kire wa no wa yedin enti omakotu mampani no mo ho ne se banche afiri so President Omaro Sisoko Embaro gini bisa mampani o ma ho no just Wednesday ya. You see, me de bia me ka me bom pa se o man Ghana. Me soja ni bi kura monitoring post obetu abanyagu yempe. Yempe. You don't want it. Yempe so be ko tu abanyagu ni mom ye besere yempe nimfo no. De yakoso amama ho do so no. Eye yem fellow African countries no momfanya asuade. Omumfanya asuade. Eye kom ene ani bre na ma asrafo ne buafu saa no. Eye kom ene ya ho kire na ma sojafo no etututu amam mpanifo tugu ene akwa dane autocracy rule no. Ya besre Ghana ni akohwe ade ya me ya ne se ya ba beto aba na ya to santrenten akoginam ntokwa tumi pai no obi apa bi asum enti na me share dade pictures we gugu so no ya tumi twa obi nsa e wa batom obedi ne nkwan si ho no mkopre si ya nto aba ya bewie no na mpirifo beji di pecha pa prechire na Ghana ni moborowa na ekom da so etwa no why me me kase abana ya to no mam ha ato no yenya so mfa so o chamai yenya so mfa so bia ye wesi ya mene kekra wa Ghana yenya so mfa so na we sa ayi abantugo no nya de atu betwa o because ye leaders no edi etirimoden ene bu man no hwensema mo ba o moka na hwe de o mo ba o moye just hwensema mo ba o moka o ene de o mo ba o moye
Mo man kasa bosha anya obi na hye obi se wo mehye no. O ma hye wiera mo ba, o monye. Wo ka na mo di agro concert ene mpanifo ni bi eyie. O mo ba. De o man kasa aka anya obi na hye ne se wo nka no. Onye. Donald Trump, US president. O hye boso ba obeye den. Oba pam abibifo mo wo man ni mu a. Woni woni nkrata. Ebi mu din se mo ba pam mo nyina. Bra kwabra ba na edu enasa ya so wo ye. Ene ye hardly so betumi atena US man mu omra won krata anya adwuma. Eye den. Wontumi kura. Ye de yi de mo ba. Ne nya nipa, na nya enya wono maya. Eye me no mienu a. Omo ba ne nya nipa so de agina. Se nipa ne ya de anya mpa. De sabe nyansa na dwo nton beboa no politics kankanti. Okaka na ya nkantaw. Ne di watem. The ekoso amama hodo so etutu abanguo no. Ghana ye your mind. We don't want it. But en sound caution ema yen leaders no. A omudi oman yi so. Yesere won. Sabatam so ombedwene Ghana ni mabro wani ho. Wamonyene nkofom. Mede bia menya kwanya meka. Yesi Ghana, si yesi oman ye be ni ya bra kobra yen kwobobo sian obabia ma oman yi mo. Ensi da. Oman ye di ensesi ye bokasi ye wiska akọ. The last time meka na land minister ne mpanifo akwese akese keke kan na Ghana wo kan wiase nyina bimam ha se nyina ye kasika akwaye ne edikan the entire Africa ye kan bebe ye tusika akọ pa Ghana se ye ne edikan na masaka che se wiase nyina ye toso nsia the whole world yes ye nim se commodity ba ko asika go mu pa ye sika akọ Ghana ne edikan we bimam ha se nyina South Africa mu nyina kan so ba ne ye lead ena metima bisa me ho se ntimpanifo ne kan sa na mo mfede ana mo mfede se mo be Canada entire Africa ye na ye di kan with ka ko mu ena wiase nyina etoso nsia ena de na Ghana ni anya wom eno ni unemployment ya kwaso no eno na nyuma ni Ghana hai enti ye no na ya kwa nyina sesei ya besro Sambeto ye to aba na mo ka kire se mo ba abe pesika bo mo branka ye beti ase ama mo dan se mo be ka kire se mo ba be som me de me ka kire Ghana mampani ani panifa wo do manya dibre wo mamu se yesre mo ada de yekoso ada countries ye tu aba tu go ni Ghana yempese ye behu bi ne yempa bo nya ne se nyame adom man pare ye na yempa we don't want it, we don't need it, but ye besre Niama ahodo a ordinarily Ghanaian e deserve no. Nyama no. Ghana ni we are not asking much o. Yan kan se o mon fasika mehye botom. Na mom, mo ne mom nkofom. Se be ya, mo bro wa ye adwuma obenya sika gu ne botom. De o pa adwuma ye benya bia eden. Aje. Yan kan se bosum do mo se musika na mehye botom. Da bi. Yenya kwampa mfa so. Yenya ahyen. Basis aban de na nam krom. Na fa nipa. Na ho kire ne so ate. Akuafo ye adwuma mo no ba ye no aban ye boa won ye benya nsase de asikua ye benya nsase pa de asikua ene ma tena ho mani pa de cyanide no bani mercury egugu ye nsom asa ye nsase nyakuafo kura edua no ba ya entumi nsu biu kebmam kebia mamuo amwa ye me de mesere ye mpanimfo going forward Ghana man pani John Dramani mama the last time o kan ho asem o kan ye Wase bantugu ekoso bimam ha say ni Ghana we are not exception e betumi ato yen enti mpanifo no nyira mo ho se o betumi aye ade papa na Ghana fo no bunya den emfuo yesra mo pa abana ye to no me nhira ba metie die be akobna yenya so mfa so nti e besra ban o mo yanhye pa mo betumi aye reforms kakra bi na mo ya amendment nyina wa constitution na mo se samamra no mu kakra na at least mo bro wafo no so nya o mo ye die kakra na ai amamra mo ye ma o mampani da Jelly John Rollins okoi na da mo se samu die se no mo ye ma no se soja aban do mo nim se bia wanya ne mo apia o ba betu aban na gu na oh that is the truth constitution na mo ye ma Rollins that is the truth just a Ghana ni a wonim obetu unse na o ye soja na ni aden enti onya bai na e be ye democracy na mo se sa de yenya ne ma bia senior ne botwa ne yam se be ya ne bufu because o kan ho e be ha dwen na mo ye ma no wa wuko mo be hu se ho de no obia na adwen se ho de nti mfa no ho na Ghana ne mabura ehunu amane ya besere mo second me sorry so no black obra education system no enye o Ghana education system enye
Massage adie bi wahu ne say. Yenhwe ye nuanom mofra omo wo KG primary JHS ekopem SHS no. Yenhwe mofra ne ko school books e bo omo chi omo de kro. Subject ne bebre. Ensi ye me say school aye ko ye ba ko be yiwe no. Why na oga na ha no ma subject e ko se be die pa na de aye. Mi bi so. Subject a ye kwa bebre boye chi aye ko no. Die pa na we school a ye de sa subject ni nyina e wo manyim. Enti ye ne ntumi nya reforms bi. Ebetuma ye kete we se beboa. Hwe. Masa adwade we hu say. Wo twere exams wi yes maths. Wa faili. Wa twere English. Wa faili ntino. Ye ma o kwan contest ne ye yi wa firim. Agi watwa wa pass maths and English ente sa pa de a. Ye ma wonko wani mu school no mu bio. Wa faili untumi nko school nje wotena form. Nti wa wie JHS na ye se wo ko SHS a unya kwan ko. Wo SHS nso na ye se wo ko tertiary ekọ school ntu aso a. Na wo ko fia pon na se wa faili maths and English a untumi nko e se wo san wachi. Na wana ka kire Ghana mpanimfo ne so obi enim maths enim English a. Sa nipa no oninim de ode bobra obetumi ayi papa ma o men. Ni ya nipa bi ye de o ma ye laughing stock e wo krum ha. Ena wa bon ena wo kwatwire exam so kura English ne wa anya ade ena maths ne wo faili ye enti na wantumi anko school bio. Na mo ko school no kura na mo twa maths ne English nde na ma ye. Me de mesere won subject ne dose ndodo. Especially nkwala na mo form no munyi bi mfrim. Dodo wura subject bebre wala na school bag bonachi aso bi okọ parliament akwahye mra aso okoto adan subject bebre jeta akwara no ohun de wonsua ma ne nka ne tirim enso ye bewie no ask yourself some of us ye go school course be ne ye wie de ne ye subject bebre enso bewie no kitiwa bi pe na bofo betumi de abobra me de me hu ne senka de be hia e beboa nipa no mama ne mfa ne fraud no na ommoden amoho kan so be wie school na wanya nimdie wom ya me yani cultivate education na ho nsane dwuma no mesere mpanifo na ade tete betuma sesa Ghana chebreo eno pe na mo amko otua pon koye na mkonya mpani tete ma Ghana de na mo di school ni ye enya peni de wie sika okruma enya peni de bokro ni Ghana mpanifo be no mabo degree abo mo bia nyuma Ghana fo dodo na nya bi ye dodo na mo bia nyuma nyina mo kro manko school anu akire Ghana ha mo fans anu dwuma eye business na no mo bia nyuma manfo nya bi ankwankra na bia nyuma Ghana fo nya bi ye politicians nyuma se no mo ya besre ye education system ne die adabraka sa obi afeli maths enti ya mane nko bio wa feli English ya mane nko English no obi kasa o pakobna English ya den eye kasa broni kasa ti Ghana ni kwatwe English ni wa feli ya so nkwatena fie ebeboa ye me de mesre enyan sesere mu kakra ni ye ma yani nkotivet ni nkola ni pi wa dwene nyansa abra kobna se kase won lo pe phone ne ye kire na obetumi alope ya kase computer say won siesi obetumi aye. These are the things I see me ani ko hu ye na mofra ne ye mo nim de mo eno nim se etumi ya sa na se abofra ne tumi nya kakra kora nya capital mpo a obetumi de set up on one business a on fa ne bre nkoto aban bi den eso mpanifo ne mpe no ne de bia brofo no ne hia won ene nkuntabuo no yesika kora bia na yesen wo Ghana ha so bi we school na match na oye guda bang na okwa kwatena bang na yesen kakra kora ye maguni nyina manasa bia ka nyina so ye protocol nko a me de mesre ni ma mienu ha minie se mpanifo de bakwa adwenwunu mu de a benye nyamfa so wa bato num na kebum ke bia me mu ne maintain education system no subject na dot de munyi bi mfrim se se mpo ye ne local language ne kura no mofra na mpa because mpanifo na ma ye hu ne se ye krom kasa na ya de fun o de apa ko schools na kwahwe ko SHS ne junior high nim kwahwe ye ne local language ne kura de ke ye krom kasa mpanifo ma ya te se eno ye option no speaking of tree ana me boa yes ye option wo pa e na wo ye ko do say you to make us no speaking of tree na list of vernacular ni ye yi class P onu twere san din na wo ka o krom kasa ya panishew you get it. You see, etu baby a never to me mesere sa me to na mesere sa. What you say? Ye kasa no e option say wo pa e na wo be fa asua. Right. Broni kasa ne de e compulsory say wo po umpo ene de ye nkyene na wantwa opon wabon ye felu. Ukrom de na wo pass kra na wan pass broni de na
Yeah, you were free. Right. To a school. So, that's 30 minutes after 8 a.m. here. How you deal? 106.9 Anidaso Wɔhɔ Obia. Libya, Margin. Very special. Good morning. Na anope ukana wudi ya na mfa. Ishrawa masresa. No michia etifo nyina. Etifo Johnson. Na michia the leadership of DLFM. Bibia be fine. A matter of time. Bibia be fine. Na mamfa kwanya iso enchia Lumba Junior. Or Atomic Trotro Station or or the speakers I can say wa DLFM at demo honum ekwamichiano maminti okana one media near just a quick one nyoma bia me expect say anase me hwe pitintakra mu se boboba na say yema ye ni ko Chinese malls na doso Chinese mall na doso me obia because of me braton gadget ni nyoma ukromunti debia me nam krom and nyoma babe affect Ghanaians especially ton bibi te say blender iron microwave ne nyoma na babe how because me Chinese more be I think on Wednesday around Danka William run about almost new one can see be or any papa any enton wo and nyoma bia ye ton wo mu nti almost sections for kitchen, almost sections for bedroom, almost sections for everything in there, and they are very very cheap. Nti say uyo bi a we Ghanaian na uyo bi a we import gadgets nyoma but say blender no ne nyoma na it will be very difficult for you to sell. Na say nyoma we na aye dey any ba minkai Nigerian for because omo the to Japan or South Africa about xenophobia. Xenophobia na nye Nigeria South Africa pe na esi o. EBC was Zimbabwe, EBC was Zambia, EBC was Nigeria. Nigeria po de Ghana say drum maybe na Ghanaians no ye wo ye tikose embra. Ghana must go. Yes, Ghana must go because Ghanaians na is oma je adwuma nafa. Saa na a happy e wo Ghana hanum. Me call tema around High Court. Will you believe say me who Chinese near or ton kokwa ya tutu. Ogyina ho wa she gloves. E kura nwie binom ne ade o de ton kokwa ya tutu. Na si makwan ama nyoma bi a Ghanaians ese nka yen so nka yen no nka yen kotu bembe ton no Chinese for ton dia ba be ha adwen right nti mesre na yen panifo ne hwe ne yie ye more to space it's better so modern nyoma ne bebre yen na nka yen ne ye betu ne aton ne baako bo mo ne ye beton ne say dia emre bi ba youth no be sorry against them right nti me de ma no asi Libya me das papa 33 minutes after 8 a.m. here but akaidia ya de nyina ematiefo na fe won so wafre na wode wo kana wu aba fre na fe won so fa kana wu bra 0593406565 034 0534 and apel Lumba in supernatural mineral water. Margin? Yeah, bro. Me ba che fro say. Ante magini o. Wo ba ya je wa magi. Ubo din ni sa na manane. Yeah. Ana pay ba meet you. Na me shira. Yo. Na me nko masem yi so. Wo ho enshira ba sem a wo kan ye. Se wo sika ya hweye e wo busunyam no. Ebi to mi o. Mikoye mikoro mu dan na kwanya ye de me fa so no me koye papa ise to wasase na si wo dan ene ewu ni ho ye wo madea mis ye de busuam enti ma me koye na obi aba wanya baabi ada mi si dan ni wi dan no ketu ewom ena me yi dan ye wo mu ye 7 me yi ketu ewom ena me den kaye ma me nua no ne ne ma enne won sori tia me enti wo sika na wo besi dan wo kromu a je wasase na si wo dan okay me koma samoso a sade na enhira ba ka Ghana sane ne mamu aye den ama yen wo bra ye won sase yantam gu ho na yentimi mfanya fuo ma emabu nya dwuma nye na se ya ho kire na ye double na ho kire ba no wa ho se ya ye ku e wo gini ho no ku na e ba ye no e ye komni ani bre na wọ́n de ayé kù no enti Ghana yanya ahwe yie sane mabu mesori meti yeso atua fisa kwam de nipa owo de ani bere naka na hwe ya kwan a ye nam so akra Kumasi road wọ́n nya sika kakra ngum na akra Kumasi road ne de Cape Coast road ani Aflawo road wọ́n nya why na Ghana ye bredodo enipa ho tiri no
ebi ana omo de omo hu sa ho kyerɛ wo yo woni nyame nya adwuma Auntie Maggie das here no pay. Good morning. I'm on a German. We have a call. Nana ya bibi abo kana pay o kana ma minti yo. German, mama me rafu. It's must and some can happen for now. I omuti. Omuti pa nana. So ya betena na ye didi o matemo mbete. Masa he Cristiano Ronaldo how many years? Cristiano Ronaldo bobo how many years? 40 years o masa. Hwe dia waje. Hwe na me Chelsea boy 17 years. Ghana obi mpede nse me 17 years me we sika me bi company. E bi si da. Masa Mr. Ghana mpede for am feel you to know. I was me pay chow. Ampa o. Hwe obi mpa kwa blef free obi close so masa. A wo de nyama kwa be du habon punu ntibi nyi nyama no. Hwe ye kwan. Hwe kwan. Ani sampo hu hwe sakomo no kwan hwe. Amu bi en populate kwa amu de ye kwan pomo nsam free kwan so. Ana ma for de ka bububum. Enne negusu sisi kwan so masa. Ghana mpede for. Nyame be bu so mo. Masa me see obi mpede ne sase me pay ana mada bobla. The whole Ghana me to challenge ba Ghana mpede so mu tiri na pay ya. Obi oyi me Ghana bia bokoro na wa hete. So me boa. Opa bi o la bi se masa. O pen kwa na o de bobla. Mo koro ni ye da. Right. Mate. Me da say. Nana me da say papa pass Kwame papa bi anapa o hwe adwumadi no special good morning and come say Kwame papa bi special good morning go now to you. Good morning. Hello. Too bad. 059340 65650534 050199 and I'll pay kind of Lumba in supernatural mineral water. Good morning. Hello. Hello, good morning. Hello, good morning. Good morning. Me ba Jeff saying. Ba Jeff from George, aka Starboy. Starboy ma minti wan pay. Anapo we nyanga sa me to be honest. Ghana 24 Ghana, Ghana to say youth, especially youth no. Youth dey almost fa wo. Mpeni fon dey omo nyom sika wi o. Omo nya sika na wi wa san ka omo de sika no. Bibi de bo nchima no. Omo mpeni fon na enche no ma wu ko no sabe o wu ko no. Omo de bo omo ankasa ho. Omo ankasa na de bo omo. Na youth na sabe etimi ko gina wi mu to aba. Etimi di campaign chi ebi gbofro ka omo se wakochi ahwe. O ma mi ni bi o pa ni bi. Na wasa kwada fie na o ma me na opa na oni bi na sa kwhwe no enso na odi panin bi achi o odi panin bi achi asa ka panin ni twa ni ko say oh ni person sense na man ba sa ni waji wani emna ne bo mo ho ban but ye de emna ne mo ho ban oro kwa card na ni yen but wu na wo kokoma se no kuma se kwan nyi anwo be ehia kwan so a na se kwan nyi no o ba attack wa du sika mate me da se papa good morning Hitman uti ati ano pay 30 seconds yenko Hitman nyame sham na adwuma pa mo bo adwuma de mo bo bi mo ma Ghana pa se mpemfo no mo sola o mo tie DS no mo fam aba no mo ditu anamo ne youth no na ya kan ya ble nso ya youth ya aso ni edi sampemfo ya chi se de o mo ya ne nye aya ye adwuma o mo ye no o mo misa timamfo no se mfaso wa so manya timamfo na na nso ya youth ya ble ya akro ya ne ya kuma o mo omo de adwuma na omo ye ombenye sika mpo ebie adwuma ma yaye nso ya beto aba mba hihye bosa nti yesle mpempo nde ye ka bia no omo nti ye hwe kwanya ye nam so wo Ghana ha gaba fo sika omo di tua ye fence DBL ene ayi insurance no se de ye kwanya ma ya faso a nka nya enie nso ye kwanya asese nso omo mpempo ya asolo omo bo mo abaso se omo ye adwuma nso ye hu adwuma pa omo ye bi na yi finance minister obo ne ho safo hene kwamba na ayi abanya ye no Ghana ha omo bo mo safo hene se omo ya inti party bia ye ne ya no mate me da se papa good morning me ba Jeff saying Mde ama kasa free fam me kasa free kaswa ma minti wa ma me pacho me min kapani bi asem emom no magie bi se testu amwame a isu adwuma metumi aye empanifo na say ye bom dinde bia eye omude na omu fa ye ho metiwe bra makwa kwatete kanto sitesia o ewo mefom ede me ba ha na me isu medua bi ente ya youth ni yemu bebe na ma ye nye yen se yanko school na tete ya mobra yensu adwuma na yen kasa no ye mo ye ho so
Ada boa yen you, and your school in an yen now. Yan so your boy and whoopia. Because you come from day one, you can't can you be a new of you? I just said the election. Now I'm working the no more. I don't have time for them. Maybe I'm a bank, maybe I'm a board, maybe I'm a juma. A year, one city declare media, no more the Omon Cosso. Omon Cosso, Omon Ferrium, no more for quine so. Yen I will. You. Yamisha. Mate, me da se papa. Good morning. Asante Zongo. Papa. Ukana wana pay. Mumbone juma papa wudi bo my Ghana. Ora ya bwa chese ochiamu. Ejene so. Ano pay pa. De bia otiamu no Jimmy Frabinti. So opa bisazi na wudi oye dene ya wo frame si hwe. Wudi bra mansari atom. Ah papa. Se ni vo aye yi om so mu ni anim. Adi no esika bo de manfo a. Anke ya okese ye biara e wo ya bra bom. Cause someone and one year can be a visualizing. Also, Obi na bedri say, O here ni bi ni sika and perfume, yari and perfume. It is the crack and go to one year or yari perfume. Say, Papa, that's and I'm a gasser. Can't hear me, young Sumu party. I see me, as Gasano, I am ya papa, was a bosom be a chamuka. Na ende na wudi adwuma eto wono kofia ye say ja ukwaja kese we ahame right money na me to aso nya adwuma nyankopon enka wonso ho na pay 0593406565 and if you are na pay kanawu good morning Obia Abraham me ba che fro say Bidiane Tommy o ba mi ti o Tommy on say I dra no pass ya na radio bia call the best of me, I'm times, maybe one for as I oble. And the American say Ghana for Dodona, Diomachi, and you see now, Mania fine on my yes idea. Now says, okay, show be a say, Nanny Pano or Yawa Kayaka days. I won't pay, now we went to his war, and Yadio no versus an idea. It's no Munim, say, Yomo and you, by majority need you a machine, you know, Omuni say. Right. Because promo away. She say, minim policy bia amanyofo edia ba meka say a benefit Ghana need. She have insurance asema na nra mo kan. Enye adwuman. She promo tax sa wodo ayepia. Common pure water kra ye no nsuo no. Ye tia tax enu ti na akodu 50%. Senye tax Ghana ni utia pure water so a. And can go do 50%. Right. It has all the tax. The deal to be a tax was so I didn't know any winning. Mate. Yeah, so yeah, that's a password to me. A friend of pay. And I pay make out say a year no cost state burial for the longest serving first lady of the Republic of Ghana. Nana Kunadu Ajiman Rollins, ne you know, a Koswana pay wa Black Star Square. Tiena Yanko Nafi, Yanko Jam, wa my Ghana near Bushwina. Good morning. Good morning. Me pa chwe fro say. Vivian. I mean, you want to pay. No pay. I'm say baby in the yaka. And now one say problem need those for my Ghana ha. Papa is buy 10 years, 10 months any. Etika kanta also oye nyoma. But send your problems need those no. And no drama yesterday say yehu. Kaka obi ba 8 years that problem when you na go ya king kwan we nya 8 years asem into no wa be nya me adum kaka oh for so it's ye be say me nuano me papa no me mama no abuti obeye because also our plan but it's a problem in those nti and my yehu yes right, me so me that's ya no pay. Good morning. Good morning, brother. Me ba jo kwa no pay wa pom te say. Brother, nyame adom me ho ye number cho won so e. Nyame adom me ho ye 30 seconds yenko. Ma se brother, me ko ma sem so. Brother, ne ha me. Eye sebi me pese me hu se Ghana ha kra no. Ansa na sebi obi de enoma beba Ghana ha. So ye foreigner. No de enoma beba Ghana ha. Ye womra e wo se nipa no ofam ana amane ani amamre a nipa no e wo Ghana mre mu se wo se ofam ana because ye me busa sa ne say brother say me hu say Malian what do you call it
Sankopi, Lebanese or Tehifo. Ube who know a load car, a normal car muma. Nobody in a few with the cost supply. Our Mudi crediting. Nakwa me who said with me Yamasime. Because the minimum Lebanese for Omodi normal bar, pay a wholesale. Na sabi Ghana for Akofa, no most Akoton and Yakaka day. That was it. Then they were more after van. I know Mudi will refuse him who are any about a blender. Eddie Brown secretary blender. And to say Ghana, you and the Ghana mine. You better it's not for any mama. And so I'm your door to door. I'm your door to door. I'm your door to door. Me can't know about me. Me Lebanese, Lebanese in India. Me know what you may. For the blender, I'm to blend and I'm to matter. Me blend and me papa to you. Good morning. Yeah, good morning. Me bache. Offer your station up meet you. Yeah, that's your ready a year to my pa. A year teshi kwana me kind beach hoba no ma be but I could be war. She ufi adua more ba mobe hono. E also more close to hono kakranti ama traffic aba ho. Right. Masa bajo na brother ni kazi say no kware. Omo ye Egyptians. Omo ne nam area mu ha teshi area mu fridge na pa omo de be through. We na pa on be through. No tua ne kakan. Tax ben wo mu tua wo man. Tax ben wo tua. Efe na me concern Mr. Bang ni bebre. Omo na ni nko nkurase kwan no. Na nuan sei wo ho papa. Right. Offer your that's papa. Good morning. Too bad. 059340 6565 0534 050 and I pay one so do can uba and some ekoso brono a wote so ekura wo mu mpatama wo some penny for 200 more woman betumi afa ne ntoma pa efra. Good morning. Good morning. Yes man. Me ba chwe for say. Ya fa me mama me fefa say bo chuma do last. Mama 30 seconds here nko. Yo anope dia money ma pa mo ma Ghana e na DLFM. Na no pay ya sama for na ka sisi an. Eno krepa Hitman when him says I Egyptian for hom kita Ghana card adanu mi wo fie ena ba ku bi ba so ton ade kemoni bi to ade oni ho obisa ni so be ma ni momo si an o momo no kre no a Ghana card wa register for momo den si ni timi ma kwa ma san kofo be gu aman we mu abre ko mu simple o man mi ya kwa he yen bi se ho se ye betia kopi o mu close akwa ko di se adwuma na o sanya mani bi wo yen panyifo ni bintimi tena se ne yenhwe ne yie pa meto aso akọ second usa yen manu bi akọ na nsei etuma akọ mu nsia yen kola no nnuma ya se ye wo krom ha ne se ya ji independence na o se nsia yen kola no nnum wo school so mo yare a Hitman asefem right mesre Ghana education service pass on twa ni fanko voter schools ni nyina mu no se nsio na ya ha adwen Mate ma indicate etiefo kakra Ghana card ni your non-citizens so de wo se wonya citizen of Ghana wonso betumi anya Ghana card bi na akere se wo na mo mai ma na se wo di dwuma e wo mai mu but you are not a citizen of Ghana. Good morning. Good morning. Me ba chwe for saying Nana da ko ya dum dobro. Nana ma minti wa no pay. Nyame hira mo ne de bia kwan ya mo de ma ye kire ya adwen radio so. The BIA na ka say ye penny for no mo nwe ye ho because the cost o me we ka say ka ho asem a inwi na de achande na sa de asa asem a esi ogini bisaw say penny for ate omo hu a omo fam tu omo hofo ye de ni bibia ye ka o ye da asoja for na say omo akọje akonya no amaye ne boko say bi ne ye pe enye basa nye se yakwaje enti ye beku obi yakwaje omonye ne boko no mo ho ban entoto ne ma se de Burkina Faso ye no my Ghana empelefoni nsia right omo nsia ye de ye be je ne boko yenso ya toto ye no ma me da se papa se wotumi afre well let me say special good morning and come out Uncle Boat Papa Boatin wo hwedwumade no all the way e wo New York America Uncle Boat Papa Boatin wo fa anopay wapom to say wo fa mete won ka che Uncle Boat good morning me ba je afre say
Mpacho from charity me ka se fe akuse. Charity ma mi ntie wa no pay. Me pacho o akuse fo no yenso ye to abani bi. Me hwe ya akwan, ye wo viare, ye wo dams wa ha. Efi akuse a di ko suwe. Ye wo Shinefield, ye wo Lantin product won ja ho nyina ho no mo ye no. Nanso ya akwan nye fit ompani bia betra so onka ni nhweye. Nti yesre ekuse yesu ya Ghana no hu bi wo mehwe ya akwan ni man yesre ye wo nyuma bebre gold exotic ni nyina ha nya na wo nso ya akwan nyina nye nti yesre government ontwa nani no mehwe ye nso no ye ya akwan ni man me da ase right me da ase papa. Good morning. Good morning, Hitman. For V 30 seconds ma mintio. Hitman but without Ghana your population here high. The doors pa over 30 million, yes. But your 30 million no. Na ye nuanom alata for na we Egypt for ne kan na ye 30 million na say Ghana nko has a whole no. But your Ghanaian population no. Because we maintain here you kind of implement form the that we borders ano no. Ejuma be na mo ye because who knew say we Hitman do baby no foreigners one brother be doors to say ye kumfo no. And that will be we say and the endra menim haya Burkina ni wakofa nini ya omuyejo Hitman na rewo akwan kan timi nanti o ye twini de se enti ye benefo omunye adwumaden pa Francis ye borders na no kwan oni nyame ye Nyankopon enka ho ya update ye tiefo kakra state funeral na state barrier ekoso for Nana Kunadu Ajiman Rollins asisi ano ana vice president of the Republic of Ghana, Professor Jane Nana Opoku-Agyemang na Baba Bedru Black Star Square. Into no updates kakra ye de metie for no. Good morning. Yeah, me ba je fro say. Cross. Mami nti wa no pay. De bia me kwara ma ka de Yankopon share ye fun owo mo. Amen. De share Ghana youth ye pre papa. Na me know that Dr. Kwame Nkrumah na ko Ghana one. Leaders who was said, I'm a youth brand here, the development attack, if I watch you. So, yeah, the promotion acquire number all match road or connected to after Master number 9 year careful booking. The enemy to buy. Baby, our number. Right. Mate papa pana pay. Sisi anso state barrier ekoso Nana Kunadu Agyemang Rollins me hu former first lady Madam Rebecca Akufo-Addo so ababa bedru no pay ekoso ewo Black Star Square Independence Square into no yenso update kakra ye de ma etifo no pay no. Good morning. Hello Debbie my producer yemfa we. Good morning. Good morning. Me pa cho Mrs. Mintana pe wapom to say. Ba ko bra ya mi adom na nso e. Me ho ye pa ma minti o. De verdade. Ba ko bra. Me kan ne wu ba ko ene se. Se ye se kwan ye nam kwan so ye nyina ne ye tu kwan. Car so to so traffic achi. Sa cars bi na ye o mo bo abe pepe se cars ne nyina nche no mo betin no. Aya na cars no mu ngina he na sam cars ne betin. I am it meet June one mentias because traffic in at you go through now by in a airport. Now me kind maybe me come and say my neighbor. Taka see be in the paper about to say a baby and foul. Kaba comes to show their phone no move. And they dis I can't never burn any. Or move to me show their phone see. At the board driver be to trust I didn't know in the China car and by saying what they're fine than any man. Obey to me uncle. I wouldn't free. Say cars and never no Union China, baby, you will be in Yajina. And so, Momo Dimirica, but say, O Munian China, Mombeton. And we are 1, 2. School from Muko School. She book say go mochi. Book say go mochi. Opa can't teach any cardboard. No more trouble to be brainy at all. Yang time. Teacher in Okra, textbook. No, I should know my work. No, I trade inside book to me. To say, textbooks I can think for I almost judges and lawyer. Almost one of your books I can show move bag man. We am special. Now, sure.
akwara be wie school no wa ya afoche ni nyina chi no be wie no so we fairly math we fairly english me kasa obi kasa na me kosua na metia we so ye ntokwa ade Mrs. Mita Famisi me da say ya bre nti ya fa foforo. Good morning. Good morning, sir. Gideon very much sante. Hallelujah. Gideon 30 seconds yanko. Amen. I'm a question you say. Don't share them ya. Achacha. Achacha pa me say the one day ma enkwala. If you say enkwala no ba je bo machi. Obedi ko school. Bebre yinti ya. Obi won won ti ase. Obi education field ho. Oko school kwa na cupboard boy. Ene Sanya mo yenyina o mo me yefi ho. Etu mo nkai ebra no mo ko school ni bia na. Opani agekun Legon lecturer. Onu ko school na ye history, geography, English, math. Ena papa nko ko sua ye na oda be professor. Mo so subject bebre. Aprinting books mo sha de ton. Eyi jefo sika. Amen no mo nyina ya chacha. Adenti na ese eba na sa. Hitman Since I make school, no, nearly any say, yet the Satan you to go there, so bossy. I have fun, you two damn I secretary. I didn't remember a woman. Fabrama no to go to a boss and a tapani I didn't. Then so and say, I didn't say, yeah, go in the baby. Yeah, right. Gideon Famisi. Move my member, I could not 28 years. Kako go mines, or what go mines, baby and go mines, and no. But take Gideon made us a papa, and I pay states barrier ekoso for Nana Kunadu Ajima Rollins, me who say former president, His Excellency John Ajekum Kufuor, and so Aquacopiemo Honoma. One also HR, who former president Nana Ado Dankwa Akufo-Addo, lot of dignitaries do na Akwakupiemu Hwana payout. We'll pay one last respect to the longest serving First Lady of Republic of Ghana, Nana Kunadu Ajiman Rollins. Parliamentarians do na Hona Nanoma Hinfo, when in our Honoma, and we'll pay one last respect to the longest serving First Lady of the Republic of Ghana. We'll do a very final call and Nanope. Yeah, dear, see, and as we speak now, President in Swababa Bedu, and yeah, for final call and yeah, sorry, so good morning. Good morning, Hitman. Yeah, first saying. If I tell a friend and say Florence, make us a Florence. I'm a Florence and I pay Ubrin, young quay. There must be brave, never more than bar, Mombo. Maybe such say, State Farms, our horse is here and answer good. State Farms? Yeah. A good long time ago in Bethlehem. State Farms, many fee and State Farms for honor. One more year, Nyama be brave, Manianisu Busu, and Wagana Krumha. Uko Juma, our boy, the Uko State Farms are full. Here once I say, you're fooling, and I bet to me I contribute. I'm buying. I'm a beer State Farms, the beer district beer. You've never been Juma from State Farms. Right. Mate, money won't come on. Mate, yo. Mate, yeah, that's a papa. And as we speak now, no, yes, state barrier, also for Nana Kunadu Ajima Rollins, first gentleman of the land, His Excellency John Dramani Mahama, about Dukajo, running to for Tukakra, also President Aba, and Obia, and also which here, Nana Kunadu, Mano. Mashebe Jani, Colocrote, Zinato, Ajima Rollins, young papa, when you're a baby crow, and your mamma, when you're baby crow, Baba, or your doctor, or Saya Mashebe Jani, and Onum, HH, or Mania Busia for Ghana Mampany, John Dramani Mahama, Abba, or name Penny Form Campy Room, any Abusian Waiting and Intina, one eti a person, HH, and Yenny, a cost one, yes, your poma, a cohonum. By a shed to your phone, so boss, a Pania Crato for ma. Update to be a hobiano, a bemeti fati, from Trobra Cassia bonus also, and Comobia hobiano, Mobetimusam. Because you're brasso, you're weekend is a busy weekend, very, very, very busy weekend. So tight because you will call a chimkede, a champion teller a year, Coffee Taylor, never pay you know. I call, and I think say next program because so Krumpap, there will be a program. Ebe ko ye obi awia ya kopman adwene nyina program tutua so a
enya se bukuma kran DJs gibi ni ntina mountain nka na adwuma wo ye na ekire ho na adwuma kuma enti krom papo nso ye be ko ono keka gate boom ono keka do bobo man ti krom papo so be ba so and anti weekend we na tight ya me ya aduma next week eno ntino keka gate boom next week so me papa me wo fada form ye be ko enti eyi no eno na ba so ye so tight ye be ko no ogumu akraman he ya wo track so a breku fi shi krom ho shi krom ho a se ono ye me wo fa se enti ogumu akraman so eyi da ho a ya me ya aduma me wo fa nimpon na da form enti eduru won so a ba kokora nka fi ha na esemu nim ne metumi aye se mo ankwa a me de amini asema me kan but me prepare kire ma mo simple kra enti bra korba ye na tifo na se na de kan nyane se enye se obi tan obi o mintan bia DLFM adwuma ye fon tan bia o man ye ne ye nyina ye pre and amemmo ne kamunka memmo na America no menka ma particular government eye o mo ma ba nyina ena o mu nyina nam kwan ba akopeso ena ma o ma na ebre ye nka Ghana man pani John Dramani Mahama ba eyi beye afi ba kokoro nu ya asem ne ye ka da bi enye ne Ghana sha ase a ye call kamanka membo na 1992 ana mebo anya sa yes ye to referendum kra ye referendum 1992 ene ye call ye bepem na ye wo mi nti wo mama ba ni nyina asem ne ye ka bo mi ye referendum mu frɛ bi o mi frɛ bi o se da ta mi frɛ o ya be mu a ba me na manyini nti that time na me mfi atwam nti mentumi anto bi se wo se me nyini ya che nti mentumi anto bi nti ya da wo ase ba de be sere mpanifo no Ghana ni ye de kakra ye hia ni ya kwan be ye ye benya nsupanom at least Ghana ni koton ade ayeto Ghana bebunu benya adwuma aye ya de sabia niam be kon kan amaye mpenu an ye bisa ye school semi bia be ye kama mofra no ko school om betumi anya ba bia atena kyerefo be ba bi do omutira to enya I mean conditions papa adwuma om ye so aketu om be gina mo ko gina wo heaven sa ne ma we ni ye ka ho nsem de sere wo mo mra kawinam ka bia memmu a e ko so ani pato santene koto aba no emfa so mra so ema the ordinary Ghanaian na ye education system so mo sesa no se be bo ado do na e betumi anyim dia dache ne be pia ye man ne ye man akọ na nim na me soro so no me say king of birthdays ofia e ye me because me ngofa asefo na tete na yenu be ma ne dindi JC Endra ye sport guy ba ko am ye sports ofia o si yemfa a woda kese ye kra enkoma honorable Razak na watwe no bofo 10 enti metu membo atena menka ne se de waka won so menka na me samra kra ti o se na ya woda package ya o de ma honorable Razak ne mpa ebo ne se yankopon ma anigye asomdwe ene nkwanfie ne mu nhira wontumi nkan ene mra wa prabo so kire mam anemo be obetu ne yankopon ma yedie ene nkunumdie ene ne yepa ene mra mu mfama wo ne mpa bo yankopon ma wo enkwa tenten apomudi ne nyansa ne mudi a obetumi de abobra ekoduru bo hye so happy birthday ekodi ama oni nyamfo Razak we every senior man agenda no se yemfa birthday we yemfa ma agenda se yemfa nkyere enka nkyere so do pande yankopon onhyira no pagya o emfomfra domo enkwa domo na ne kurakura de akwa ma oba ene ne yire owura we happy birthday to Mr. and Mrs. and I miss Mr. and Mrs. Aqua omuye chief executive officer at the Joy International School manso tontokrum bonsaso ehonom na wodom na Mr. eye Kafagen oye semtwe no wose ne oye adwuma wo Queens FM manso data no ene wose yenganjre Mr. and Miss Aqua omuye chief executive officer at the Joy International School omwo manso tontokrum bonsaso se yankopon sira mo pa na onye omo kese ne oye mawude no o menhira yedie ina de pa bia wasase wasini nyina no ebi emra unsa bram so happy birthday go to you Mr. and Miss Aqua Chief Executive Officer at the Joy International School manso tontokrum bonsaso we free Mr. Kafagen Mr. Kafagen ono we journalist we adwuma wo Queens FM ewo manso data no no se mfa woda we emma we akobra idesi that say libya brama ya hit ye free mono na me mighty for atias yes there be amekasa hana yete no enye sebe ya ho de na yenim de bi but sidi Ghana bekoso na ya me de say tifo ni so frɛ omtimi my feedback say enyoma bi ye kafa e bia om rose ni enyoma ho no ye hit me fa DLFM so na machia Rexoma ono ye coordinator Rex Owusuma for exactly ono ye coordinator ama Black Star Experience na
from Monday to Wednesday no the dwumadie bi hyehyɛ so wɔ lapa mi kɔ ne nyinaa bi your friend no Creatives Connect Africa other countries ne nyinaa ba na host ne the way omo ye adwuma no na BBF panel discussions ne networking ne business I think is that the right direction. Rex ma baby Obia no Nyankopon onto ne nkwandam onpagya no papa na oto abibaye abibaye adokoti ya o boy adwuma pa nyame enhyira na me fa so ogo so tu adonko no adonko ni dey say yamani post ni dey yamani post oh very decent man Continue catch nti on catch ni say my friend no Mr. Exoma my friend I say me no want to be as me na o kana o say ye free mu yi me nyam free mu and go treat me e so treat me me kan say dey na say oni kan e be ba yes sorry sweet and Jifa ametepe on now a right person ma Rexoma nyamin come ho pa right okay papa ya okeka dan bo music DJ Hitman yes won say me sresre won say ye free mu no so why won say Chris Wado onum bi hu na ye free mu ente bi ono onim ne ente o ye free so na o kan Rexoma no na pese ka do nyum ba ko bi to aso mabo bofwe mabo ya me bofwe ko say no mabo mo pam ya na wudi DJ Hitman yes so me ma me bi ka asem bi o say traffic ne chia o say car abo ape so car me too fa ba bia na obi tie kire pi na also ade sojani asifom no ade mo bi titap sabe car no on too fast one Hitman o dey temafo me ba ho me ba chrome pap for him. Right. Well, thank you so much for being part of the show. The very good act of being a good guest is to know when to say goodbye. So like I say, and come and so here from Monday to Friday. As like I say also, and come on production team no Inshaba Kojo Samibi programs director Mavis Ama Inshra DJ Mario Edioko social media so Kofi Taylor Libya Boga anything and it's a brand new one coming from Nina Richie for Frokra. What's it touch it? Good morning.